Hiji ni Meru TV. Na kagi chunki kyo kare kwa mbele chunki kia mbele, but it's okay. Ributu itawa kiri mbango ya chunki siasa. Karibu sana mtegeri wa Meru TV na kwa kaita katuwe mwaka yumudai Meru idritu ere siya actually irono kumari Meru idritu iture siasa ene dai niwete mwanki kinyankuru ki county 012 na kire county ya Meru siasa mantuka ya weta ya kumbuka yangi ama yaro dai ato nayo ni ya munini wa governor nyuma yo kwethirwa akiumbura akimekithru ati batethire to baiki mwana governor Kawira Mwangaza kinya nyuma yawe kwethirwa muthetera kamaita ya maita kathumba nyuma nteto kwethirwa ikiumbuka ati na chuningari aritungwe bake bakwingwa lakini deputy governor Reverend Twitite ethirwa akiumira na kuwa ati baiki mwana governor Kawira Mwangaza lakini inaonekana maji yakazidi unga na ile muthia Reverend Twitite ethirwa akiumira na kuwa ati bateki mwana Kawira Mwangaza batikwaraniria bationana ati tawa michamani ene ati kwa facilitation yayo ndio umburete siasa mwanka kundi kimwe kia atongeye kumanteria chembe bethro bakibwithia mechamene kwa tuko yele muthiatano bakiwa ati no mwanka Kawira Mwangaza ethro akiromba urekeri atongeria baba atongeretwe ni bwana Jacob Mantile na Franklin Karote na tuko banarua turi na bwana Mantile tuko banarua kiri mubango chunke siasa kethro etwira ni tumi kia mechamani eje lakini kile kuonekana ni ya kanya mbene na imenti na ndeni ruru arero ithiro itororeo kana maybe ni antubanya mbene nibo bakuana yakaba kumenwa mbe in particular ni biwe ngobi wetana mbere dene account ya Meru CS medical ntori na arare intellectual are na kwethiro kinyawa kiri tame ariewe na kuwa ati kakairuta ari Kofi Annan wa account ya Meru kwethiro akiwa atanithia DG Twitite na governor Kawira Mwangaza no wewe na mantu kiri babo beli governor Kawira Mwangaza na munini owe kana maybe what's really happening no ntubere ya ni kurare na rwari rwa kura kwa milioni 40 na isilinde ne ya obisi ya governor tukiariria mantu yakire mubango chunke siasa karibu sana araniana bahati utikubana tuli na bwana Mike Makarena karibu sana kiroria thank you very much no ntubotona na kanya na arua asante Mati thank you tuli na bwana Jacob Mantile bokiti mwanki embe munoni iyo koyo mwinge muno tembe age Meru yonda yuri oh really tuli na bwana Romano Mweto former MCA wa Kangeta karibu sana mheshimiwa tere chunkine asante sana Martin tere chunkine siasa iko thira mtu no mwanka relax mbere yone oba kuthithia lakini ndikuona kore antu bakwenda wakia mwanki Meru no nde mutongeria na wakanture mbere antu ma na tucoke line-ini so maboy bureko o mabu ni ura manto ya kuendelea tumbe kwaraniria tuire antu the facts no tukure antu bako mislead antu kure antu bako mislead Meru na kure antu bo create ndwa muno inyingi especially between the governor na deputy governor imwanki yo wakone antu bairutere lakini Meru nabo batekumenya no ntumbishe wete utura okay Edwin kiongozi yao nio wambiririe na rwari ati tumikia deputy governor achuno ngari ati ka ngarira yari ya iromira na ni rwari rethero rukithuria antu muno antu bakuma ntereche nyambene na Edwin kiongozi umo toywa kile ubango chunke siasa karibu sana bwana Edwin hata ndio siasa kwa parao kukiringithana yantu so mubango hiyo akome yo ndomera kipindi le yako right ali manu yenda kwirire nyano guramwe kuruhenja kawe kanga kengo nungiunge kenda ya anta umba andi manya wa gichungere mwe tiga nteto utikwenda nteto narua karibuni sana gentlemen asanteni sana no tupoko ya buwango ichungira kia siasa utukubana arua nawe karibu sana mutegeri wa Meru TV we promise utukubana arua together to disciplined right
Nyale ringi tudabu. Na arani yana watu kilukira 40188 ni namba yetu ya SMS. Turi live kiri fan page yetu ya Facebook, fan page yetu ni Wero TV. Turi live kiri YouTube channel yetu ya Wero TV and FM. No utie comment yekuara kanokera muturi ya kedra yetu onara kiri baraba intiguruchi ya ome. Na ndene Kenya turi kiri platform chonde, Signet, Pang, Go TV, Zuku, DSTV. So arani yana batu tukido ma comment ya kuna. Of course tukido tukigedimo kiri mubango uye chunke siasa utekubana arua. Karibu sana, wanibeto wa Martin uye chungi odola na off we start na tambiri na kiongozi. You know, kuma mwamberio netoisie kwe na the nate atika Governor Kawira Mwangaza na Mheshimiwa Reverend Twitite. Untoboki nyo weno confirm it sometimes back. Abunda ambirie kuwa no wire ati tumikiangare eta ne atikangare yari yairo mira. That is not the point. But tena nimbi nonto I believe ukakwetho no menya ngari keriro mira then no kumenya kaumo kathina ya Governor Kawira Mwangaza na Reverend Twitite. Ndio tubambere. Kethi antu betu wa Meru rabataga TV yetu ya Wero TV Wero FM. Enya wangu chokiri nkatho muno and director Onje. Of course. Antu bakwithira uchiumetie muno gwika antu betu werune na kwithira with the best within Mount Kenya uti TV ingiumba kuona Wero TV. But do we say? Ni menyande muntari iria you know we talk about TV rana ndi kuthikiro muno kinyotega online. Na Wero TV ni umbita gukiria antu baingi muno kibiashara mbi yaona I'm proud of you antu ibondithireti karo bondithireti mantu akole mang'ombe ayo ketha gwintukije mantu jako iwero na itingugibana and I like that now igitara ndaritie mantu jagie deputy governor ikumire story na imkarangi gwenyara twarairia ngarira twarairia tutarairia ngari official na nwigitwe deputy governor ruwa kiuga ngarira yarairwa tiu auga ngare otre atunyo twarairia very simple ngari thiriti nyama iri njira yarairwa na ndinyara twainivo wa mira teka twathura mira nonto mira yonde tureshima nayo na kuijaula nchobi etiomba ukaenda ogwa kunywa nchobi kule ntobia kuicheva ukaenda kula mpoka kuinala kunde wori jaira ntobi and there was a small problem ira tuombere go solve na ndi story ya deputy governor uga thinewe na governor yaumire mathikona ya Kariunga akolega gwataki antu barabarwaga na governor lakini naru andenda gukureta mpara nkwire the main problem na ukathikira mutumanto ithinkia manto jerethirite akiaraia bimya biyere bitatu bithiri tware kiago nere tware kiago mutumanto ithinkia uga we arenda supporting governor miaka 10 kuma 2032 ayukia gite kia governor araria miari eu ikinya nyawe ni kirike Weru auga we kuma au kiria na karitie mama sana na ntoba mama batumba kwaragania thirikari nonto ne ao bachwire na ndi tukarakara nonto ndathingatite history oni after ndi kwalendera deputy governor umara wire antu betu ba Meru atiri wija politician wi musiasa wire Meru ugwa no tunyingari na ugwa no ati trip cia gwita America mutumana aregere kwaria lakini areja kwaria leta mwankijo ajukuthira na thinere anene thinara ya umire ni gitarira mutumanto ithinkia amberia gwitia portfolio no nto inkurikana Romano ethero rikana MCS begembe mbere bagwatanira na mama tugita nao ibaringa ira mutuma which is very good bakiwa na nenkero portfolio na nenkero office ingi extra ekuma kigitikia deputy governor au ganyanto chio na igitikia finance na ndigitikira thina yejirere ya mutuma gitikira agwatirite chaos raki anenkanirwe ni thina yambiririe na ni ondo aciambiririe so ni webwe uko kanima makosa yako yareo MCAs kuwa Twitite na bati kunenga utari na makosa MCAs bara ibara ya pa wisdom yao na ibabati kugo nonto ibegembe na nyume bakwaria baria mutumana enkero portfolio ndwa ni umirire gatigati au ya MCA baba baleta Mombasa bagweta Mombasa kuraya kwina communication ya deputy governor agita against the governor ni ndo ayambiririo na ndo ekwambiria igitala impeachment
le impi ngavana kawira mwangaza agu impichawa deputy ngavana nageretie muno kwinja after kwaria ntuku inkai nageretie muno karanthi na ntu bara benda ngavana kawira mwangaza eta kenda deputy ngavana ajukiete so ngavana akira auga no ntu bweshima riria ari na deputy ngavana atinja deputy ngavana atiaria na ndigita riria deputy ngavana ambiririe ndwengi yaijiri ni gita riria ngari ararega kumira uga atiri uni nte tunyi ngari ejireje gwitikiria banda nyume bimwe bire bitatu thai na tunyirwe ngari kwa ndwerere aria mumireti in deputy ngavana no ntu gitumikire aretere ndo akuona impeachment ikorega fauru ejaniria ngavana o tugitanagia micemanio lakini ndenewe atinganiri monka ndoeja kumire jo miumiria wengo no ntotega no miumiritie wengwa no kuthithia incitement kwa ngavana kawira mwangaza okeja kwithira as from then na inyiritie mutuma ntigwitikia ugomba kwinyirwa wero TV mwaka jumwe gichungio ndura ntigwitikia omba gwita ngugiji uinyiritwe kona ura nkwije you are professional kwa director ukuinyiria munene okwo ukuinyiria mwaka okiri and what is there so it is not true mantu yati yakara kana mantu jaja story iji kuringana no mutumo mearia no ntugatega rwarwa no mutuma na ugite atatu nyingari atuthingate the true story ya tutikwenda okararania kana kunogania mutuma rwa no ugite we ngwataniro yawe ya mama na wero bwajukia isambamba 2 weeks na uga we ngavana kawira mwangaza amukarite jeria ririko na uga nandi utingare atunywa no tigintu ati oro bakiumia kimwe gikinya kairi tona bwaka ba story ingi twithinkie uga kuma mweri jwa iri nandi ndaumire ndamuria atiri tukamenya umate no ntu no ciangaratania yume byumya biiri utwira muntu na bui thirikari ni bui wetwira kuma February ugwe utwire oinyire twi mama na ndio thikira deputy ngavana mantu jira kwaria na ndo ile thirite agikirieti kairegete go succeed no ntu kibiri na nkobia bikumira muntu mantu ithinki ataria ngugi ya deputy president igathiga chagua igukaria president no matter what ngugi ku ugorea igukaria the vision na karia wanyombe tikagwe ngugi ya deputy principal igukaria principal nyabu na ndo itiumaira na ndo what is there utuma ntu ithinki akagira nyonta muno athimona na abati kwithire na power na inyewe kendomba gwikaria na utwore na mutu nyangabana gutirio ngabana arunga maria mantu jantu mutuma ntu ithinki isipokuwa yantu ithinki arambiria kureta thina na kintu kira kiretete thina jankwira na aru matengi chungio ndura ni atiri deputy ngabana arenda waziri wa finance kathono atunywa giti aewa portfolio na ndio ndachuria atiri ugeja kwitha urenda antu batiania batunywete gya finance mutuma arenda kuongerwa giti kana mwana ore urenkeri CEC wa agriculture ore ora indication atunywa giti kiongerwa mutuma ntu ithinkia no korirwa mutuma ntu ithinkia ena muchara jwa milioni 1 plus allowances buga na kuthurani around 1.5 or 1 something na ndio woka imagine hata kunenkera mutuma ntu ithinkia portfolio wena muchara milioni 1 tunya waziri wena ngiri magana 3 na umeta tigania atunywa giti awari na kwendete kira kitu ithinkia kwenda no igerua buru akiuga kinya wengwa ntuchu na ari na ofisi na to muthikira tuigore akwenda arienda wasiri uju gwitoka thono kumatigania giti gya finance aju kwanenkerwe kana mwana ore onge umite gembe me amutuma atene nyaki awa ankurigana nyaba kiariria mwigembe no ntugethe na kihawa atiuga mwana ore wina giti kya agriculture CC atunywe aongerwe kendethire na inya arafu ndi ndo aritia mutuma nto ithinkia na thimwe kombuga mbere ya aria runene na twaria muno ambira atiri watina ndo ana mama no tendo aburu thirikari ni etu na ne yao na nabatio mikaria lakini kinya mama na munenkere gantu go ofisi ya mune amwen power munenkere mbeche imo na munenkere portfolio unda mwira atiri ora bwagwatanire na ngabana mama mwekuru na mukuru bakarwa batiumairia nkundi kana kithunu kienine
kabeta kabaraia ugeta kamwirika antu baire batatu bukaria mantu jo jatika umare no ntu ibukwenda gwakanja makosa manene ya muntu mantu ithingia ya chetheri nyakotini batire aja iria uri atangu watila wa kiongozi mantile au tumba gutunya mwana otiganie ti kenda mutuma ntu ithingia gwirwa fair enough. So wakawe mutigania ugo mote mutigania nto kara Nairobi no te kiawa mutigania no nto ugo manto ya kuthithaia Nairobi ogambita na manto athirikari ngumenya kiongozi ya ruatire mutuma nto ethingia deputy governor ai changanye kinya batu no tuchanganya atire riwa leo tuira baisa sawa na governor na serikali ya mama iko imara na atichuni ngari and then royo ake ya tuira da chunirwa ngare nguchuno bisi anto bako ibabuterwe so ai changanye kinya batu na bwita tuchanganyira wo which I think kiongozi na go make sense nonto uka kwithira kiume kimo kitira athira ukuyo kanu kia manto yara watu rengi then what point are you trying to make? Martin anke vya Meru mbere TV wero ibo wayamno anto bage fin kibindi gitu ya kiruta na anto ba Meru manto ya kuendelea wayele Martin mwanya na buo mboria kwetu kunda korombe torete anto ba Mira lakini ankwenda kuwa msiasi we Mira nkona kaera kinyire muthia so tia yenye kureta anto bawa kwe group kwe anto barathithirie ane Mira bongwa bashemanitie I think Saturday na bachakura anto barabombo tongeria Mira na ndi uni ndeterete miaka Mira miaka 20 ngo ba support kusini anto mbishe ba Mira na barabeshe thina sha Mira barekire mtu wetwa Nkiri echamani wo bachoka bekira Ronald musemaji wo turesara na bangi so wendenda kwira anto ba Mira na arime ba Mira na biashara baba ingi anto barinde baishina bena miaka mingi Mira nyana bone batwite Mira nkeona so ndenda anto barabange ba Mira barabonde bene ikundi ba Mira tujoinie kundi ke kenda mithika tiombo tethwe mithika ombo tethia Mira kwina ngwataniro onto ntukundo na mithika embe aruwe kwa bwa bwithia ngwataniro ngabutethia lakini bote watanirite ntebutethia so ndenda muno nyarumano kandiri nyarumano na wetereyo so tukaya kandiri buwende bunku wabo so windenda muno to support kundi kiu kirathithirwe na wasiri yake support uingo support yana kweyana na uyo tembenda yake Mirani bimbe ndaimire ikithitha cia Bwega so ndenda support ndaka muno kenda batethia antu ba Mira na araba kendo sauri bweto na barumano baturie ndenda ndore shoro muntu ro munjure onyamita bonde bathirie twa matu bonde bokumeke amene kiu kiuria kiu amburia miya kweba mantu iko kwemno mutuma akawira kumaria mantu kwa na mantu ya ndo cia assembly na mbi antu ibo ura cia siasa sekolo ya nithi antu kwanjire gwiro mutuma no semana antu bamwe kukara bati ando buru ndonera kwina andoa mutume kwiya mathikone ya Kaliunga ndari kuo na winda ndari mutetherio ku direct antu na araba okara mutuma kwiya mathikone au karanthi MCs barabonde baririe bagure wantu banyambene bainyeletwe batalanto saindi ya 10 baraba buti bange kwendo ya mwegoro ntweru akianga ikaguru anga betonga anto batala muno mutuma no ntu irreverent na imonoki arorie ndende twicio ndere isha uma ndogira kuthetera mama nende kathuki ante toburu no kuminya mutuma ari aburu ebante tusha kuthetera mama kosi Martin kawingi last year weye rumano ankarario we wangwati we mo Kristo tirongo wati rumano kwa mwera rumano nyenko na rura iroe so mutuma areba manto jau o ari akutheta kuma ntugwiro mutuma etere ngari yanjerio chuna no mbere era musoro ko wani mireri yairo kosibe tuguri anto bembe keni ria ra kera ari kuri ngari wikita so thine Martin yanjiririe anto bonde bakeminya mutuma arona obwo anto bakubwithirwa manto yatia meya
antu iba kurutwa ngwini ira barari kusitwa talato kona director barabari kubonde itaragire itu utiwe uri kuthai arari kaweri yake mbere onderi wa tene na mantu yati tuengage tukuanto bembe kinya seneto to Meru Kathuri na utwate kuwa winkona TV enu ayo weru Kathuri arite maitayana akiwa kwi wondi imwe wita mbecha maita 10 ya wondi ringi so ti antu bembe age tukuitheta kinya baimenti bara bakwenda uma bara baici turi antu banyambene na baimenti ibo tuthetera so Kathuri seneto Meru na inkumwenda muno thai kusinua wanjiriria mantu ya aruwa kuri kuntu kukwendwa mbecha ukiluka kuragungi inya mbere ntu ethingi atheta so ntu ethingi kuria ku defend mama ntu kwe mathiko katare aba kwethia kusietonga wakubwe au aruimbuti aya mwakoro ntu eru aki aruwa mwakoro kana buti kwa uba atu bira tukurwira niwe wariri ari omwisho kiri mathiko yau gwithwa kama na ari na imani na thirikari akawira then akimuthetera ende ibenda be atoma kwira mutuma kaire bo gutheta ko si reverend na imbi si reverend va Methodist biba ichi yoma na inde bathimete reverend va Methodist to Martin entona bawati kinya kaspa munoni mbona abange mara bako wato nabo mara bo lakini ba Methodist ndi mu Methodist kora chokere na abu atwiro ambisho presenting kwero ari kwa mwiru ende no chiatiri imani no chiatiri imani ya kanisa kana so Martin ibyo kwenda kuwatire batu tikatukutheta ona twebembe kana ora mutume wembe katukwakira deputy governor aburi kwithirwe ni ona aburi kwithirwe nambi mbere Martin muntu na aburi kwithirwe na ofisi nena ari tugweba ofisi iriko ukengirwa ndereba ukachunwa secretary wachunwa PA watirwa ofisi nyumbeje deputy governor eta kuthambia nyumba eta kuera cleaner akauma cleaner na akauma driver mwankatha ingari mbwa nyaka koromba ndereba kusindereba bawe batina bira babwiri witate kwewa ibi butoma mbwa manto ya nonto ya open okwe muno da kana era to kumuthetera nara tweta inya koti kwetia kisiau cia deputy governor office and deputy governor thanu intobire katiba yuwite thanu so tukethia ndeto imuchetho serious ukona uwe twina senator na ari gembeoro aitite kuria ntu maoni oyau na ya shoke ya tiania ayete kuria ntu ntukwira waziri mithikari ma lare antu balare bonde twamwire batu itukwenda mutumone akieke mutuma kuria ntu atule maru anto bamwende utulera kwana ge utulera maru mwaka kinyo utulera antu kwigire ya tutethia so watulere kenda mithika watire de kuti mithika arua matharau ya mutuma ya matharau ya iyo rutonerwe ni uru Kenyatta kutuna wa askari kutuna aritingwe kwetherua na ruto are ya gwetade nwera i president wa Kenya so inda athikirie mithika muno lakini mithika nerere antu akaria na mama achoka mama are maketa kwaria na president arema achoka kwira antu bembe kore mowetiete akiento ethingia so batu tikatwina thina na ora muntu akuanga kakwithina ero na imenta aitutu kinya antu baimenti baba ingi bakuringa thimu na bakona tiaki buru mutuma kwetherwa bura kwetherwa na mutuma kwetherwa ena ngwira abwiri kwetherwa akirita atumba kuria ofisi era aria mushara utheri na kinya wetherwa katiba muno etiwite deputy governor ya VMB governor obwiri omwabira abwiri kuthithia so na abwiri kuona inya wa reverend mwenzake kiongozi yari atire ati reverend Twethingia kakwendete kina muntu ungi arenda kubutithia maybe si muna itikenda ninkiro wawe ende Martin manto ya mwe twenda kwaria tukakashia ntu tu kana tuwiria njira imwe utibo Twethingia omba wita kuwa waziri omwabu twathanu ngwe kakwari imbwiri kwithwa ndi na ofisi nena aritingwe na ndi na biranga bana ontoma mbeta wetharia kuthithe otho mucemanio Kisumu ngabane Mombasa Twethingia etharia atumwo otho kwe mucemanio Nairobi mama Meru Twethingia etharia niongwe deputy ngabana mutethere o ngabana so ibyo tukuwira ya kiongozi
kiongozi we training yake mwanya na yetu either namba akuwa nomba akugwithe nteto na yakara o nteto lakini tutikwenda yau katwari o mabora bora o senator Meru imwimenti kai mutiane kai mwembe na kuona kwina thina kirima imwimenti na kuona kwina thina lakini muguru uyu kenda akuria bia turinganithiria otegwa thai aru akagweteke kathano kijuno genda athana dianya kirangi kwenda kana unimpiji uma ugote koro thirikari ainte oyo ni ugo we outsider ndigura ya Bruno ndigura ya nio hata batu tutikumenya imbie kure bila tukuminya bimutuma kurwira ngwira buri gwetha etethera cio ngavana na yo ya kwathorana Meru ndawa twini twatuguthia Meru go kwathorana tugoi maandamano ko wan kwathorana Meru go kuthija maandamano ugo ali utumba go kwathorana Meru na ugo wetindia anto straight in biashara cianto gai kuthuka wewe ngothiurukite maandamano okay so ndire kwira atire mati yes very quickly kwe Meru kiwa rukimiru maganywene kamwene twethinge no ranjiririe kwaria so twenda kuiwa muno ni atanto bembe mbere bagaitate kiumia ki jumaine tukanjiria tiania kwe kinya Friday ara tugetha tukuthiuruka kuma bure mwanka southiment na tukathiurunga kuria antu ba maoni ni bubo kwenda Meru ya tho bubo kwenda Meru ya ngaratanu lakini katuwire nuntu muntu umite embe katwanjiririe embe south kora umite tweta north tweta central rwaitwarethia central na north kuria antu maoni na tukanjiria tiania jumaine so tika tukugwithia mantu ya embe aki katuranjiririe embe tuyite tukathiriria southiment you know ukiwo mantu ya embe mwembe onge mwiro toyo wao mheshimiwa Romano Mweto reads yani aliona mantu yale tofauti kabisa non to the other day na alirie na rau ati mheshimiwa ntwethinkia na areke kwangaratania andiri uyende mheshimiwa ntawa ni embe ndotarira kathuri na kutheta kai mwembe ngozini na kutheta kai mwembe kinya Rumano ena akieke antu batona umwe so burari Rumano akona tika kuonera embe ni Meru akuonera so arona bobo mene na tutukuona bobo te umene ora kathuri nyawe na imwimenti akuona bote uma very well so mheshimiwa how come we no read from a different script na mwembe hibwa sana Martin orengi ankethia Meru ara on the bari o ara bonde boto thikĩria Wero TV na ndibwa nya no ntobo to platform etumba kwira Meru manto ya kuendelea of course na pole sorry niko na kaoma kidogo ikabaridi kaingi but ndi sawa ndo sauti ya kwa hii sawa manto ya to kwareria imanto ya tinene muno lakini yakasoka yakanene su muno nonto kwa anto amwe gukinya anto bakenda kuonia manto yembe na oni bira byatumire mbaria manto ya na ndawire mbari enkoro ekwa na mbari uma bora kuona kinya ethera anto ibakuwa mwembe no bati kwithira ukithetaira mwembe nkona mwembe onge nawe taura gutibatere ntibati umwingira kithakene nonto anto baka bakwingira ntwethinge kithakene uwoka lo eclipse into ethinge aretie for the last ntukuyire ithatu etete akiwa eteke ikenu kiembe that means akenda kuona ni deputy governor ambi wembe ake akawetekere ikenu kabo kwenda kiethu so othikire mantu ya kutetera imantu yawe binafsi mantu ya kinyoketha kwina conflict irere na nkwire bwana Gichunge kuringana na information yende ne nonto oni indare MCA miaka 10 na ndi thirikari ikibwithwa thirikari mbere ifomwe munya inkomenya what is happening to ya thirikari kiraitu inkomenya bibi kuendelea so kinya thai ndina chore baba ingi muno thirikari thine kwarirwa thai mutuma ntwethinge no wiririte thina wengwa no oretete thine wengwa lakini ende no akwendo soka uso asympathy bu onto kuibwa akearia mantu yembe na inde akaulwa Deputy Governor Meru ti Deputy Governor kinyokethira umete embe Deputy Governor Meru as a whole
so mbera atiri mushimo so no director kire thirikari ni chujile ya Munya gavana Munya na gavana Kiraitu Murungi. So now na nonere bura kwa karikira itara Munya and then kwa karika itenera Kiraitu. Why can't we have it now? Kwithro kwina atiri a powerful deputy governor. Ankwere bwana Gichunge urakukara kweta kuringana oranto bawetania na katiba ora yuwete eteke deputy governor i principal assistant or governor. So governor no ina mandate akona ibo wetania bwana akwete lakini kwa atueka no unga kidogo ankwere kinyara atu atonyere thirikari ne Munya Muriongi na CC wa water. After some time the same case mutuma na aranenkeri waziri wa health na ingwetekia ya reacting lakini na ingwetekia ta kwende kware na intention tio muruta no nto kuringa na information and awate ta kwende kware na intention. What happened? I think yari convenience. What happened? Yari convenience nonto itenerera niro assembly yari kureana na CCs barabange ngabode ati yari bathatu. So kenda governor Kawira Mwangaza anya quorum ya CCs kenda bamba kinya kubuithia cabinet arekira mheshimiwa Ntwethingiao. So yari convenience itari eti nonto na kwenda omwa niyo ankwere bwana Gichunge utibo manto yatekarika siasene na ukalwelia genesis ya thina inonto kinyethera mantelea kuwa ndo yambiririe ntukwera baumire mathiko ne akalionga mathiko akalionga ya nyuma nonto Ntwethingia wengwa uwire atwire thine yambiririe mweri yuele February na thinera oni nthomete na nkathikiria thine yithirite reo Ntwethingia nethirite ina issues behind the back ya governor na ingweteke nio thina yambiririe na Ntwethingia thira aina backing ya some elected MCAs bakumembe. That's the reason ko MCA ba muthetaira for some time na atura weke media akawote thinere ononto aina backing na no akweria kuruti bangi. So rira recruitment kinyere muthia nonto after meeting ya Nakuru MCAs bara the 6 bara bare opposite kidogo bare okila side ya governor okalwele the following day actually after I think 2 days iro mutuma ature arari araua na inyelekite. So oni ora perspective we kwa mutuma nuoretete thine Meru na akethira buru na kuona buru na honest kabisa na bati kwira antu na thine ngini we mutuma nkwire ka kuthikiria antu bara bakorwa na governor nonto ukalwelia utebo kinya onde governor kutweka de governor lakini wewe deputy okwa turi office-ine twirethia wo office-ine kwa ekwire ane na ekwere yao utukweta muchemanio na kathuri utuko bonge we kwa mporo na antu bau ibo bakorwa na woni ntuko wenge we kwa muntu unge okorwa na woni no kuona kanga witi kinya okethia de governor ukalwele press statement ira mutuma arutere the other day juzi ibawa rebo lakini nakuwa nakwenda unity lakini antu baro wetania bo ni antu abara bakorwa woni na ati ukwenda twathanira lakini antu bagwa no bothi atene abo na o na bara bangi batikenda wetania ukethira na kwenda peace menya MCA barare abo utiro kinyo ukathia no bathikiritie maingi kinya bakethu ate no antu bandwa so ukethira wono kwenda peace na governor imbio utuma wewe weta kuria muntu okwa orongama nwea bwaria manto kiwa ibo kwenda bwathanira lakini no kwenda mbia twithira twina uwe so manto ya yonthe mutuma nuo irite thina icio ukethira areo na nkwire ni sympathy ya kwenda kuria kire antu na ibo ntukuwa woni ndwe ya tuma Meru icoke na nyuma no nturi ndwe kendelea zaidi ngwire mekurutika Bwega mwananchi wa Meru nuo kaumia na mbere mutuma athikirite no ntunkomea na tuthikirite ruari history ote deputy kuma county irambiriria ote deputy orwa na governor a survive bara bonde baro na governor ambiri nyanyeri ya last elections eta Kirinyaga eta Machakos first term so anto baba wike mutuma
mwankine nontu aina antu bo bamunta nyuma bamporo bakathuri ba mwira ito support na bakirainya na bamandele bakiwa ba omutethia lakini bamandele iba kuibanga kisiasa lakini mutuma itho ane kama omutethia lakini aba omuike mwankine so akiwa imwembe ukuthulumiwa mutuma omenye mwankine wetete no bati kwinama urekane na antu ba ucoke ofisine bukarathi na gavana bwirane inabwitite no tutare o bakiwathanira na we bwana explain ne boy ora bawathane na gavana ateyire uri antu bembe kithira imutuma kuyukia they talk bobele na bawathanira but kwethura no onete interview ya mheshimiwa deputy governor na wirenere tie kwaranire na governor enda kinywa mutumira kuru enda mutumira ma pastors bonde atathikira kwatila wau aratuma ma pastor bau okay wachokire kiu but first bwana Makarina karibu sana na uringi rirori atire you know mheshimiwa aru atire twethingi no retete ndweje yothe na tukia kwendelea umeru ikalo na it seems so nondo tukambiria rwari rwa nyambene imenti raba abubu kuwata but first of all yatwire atiri rwari winjire Martin antu baba inge baticie kira kita opposition iguate uni kithirikari nene ndo opposition na kithirikari account ndo opposition uni ndo akuruta thirikari makosa no chokeria thirikari nkatho na hareritite ngoinja na kithirikari account ya Meru ndikuo nonto ina mwana eto nyambene tekaraya baba kurongwa baotiethia ba Yesu ndene Meru turinga akuro nto ba mare athatu tero charingwa fact nyamuthikirire na kumenya true bwira wonto baringa kura nyambene tuboyera mwana muna na baikirwa mbicha untaringire kawira kura ndaringire mutuma kura lakini torozi ndo kura tuithe tociailia ndene nyambene ora tukona imutuma kiuria kya mheshimiwa ndo nomete igembe ngakichokia mbere riu nchokerie ndu ni kiuria kyawe mheshimiwa thirikari ne ya munya bare ntapo barabari ya haraki munya ke governor baibo bangerere muntu uyu to muriongi na mbire antu be embe bare akumenyera ariki amerike PNU kwa ariki amerike PNU na ibo bangerere na ndireo na ndirabera babu egembe ndabera babu egembe kithi ibo bwa utanao bukathirania barora muriongi bakiwa muriongi nchovia kunywa muriongi no turie siri cha thirikari munya mwankare yo witikerera muriongi andikire ki Facebook no kumeire aikiro kando na uno mobo romano no mobo ora isina kumenya na to bengi ba kumenya no kumenya to wato ari oma uni ki thirikari matini ki thirikari embe bore kario ariwe no rongo na nya baraba kura na ni bonde ba umete kangeta tegembe ariwe no rongo bu kinyo kwenda wimbici na ni thai mutuma aumete kangeta na ne antu bakangeta kwenda kuromba nyambene thaika tuwatene matini na kira gitwatanithitie nyambene igintu kimwe igintu wito maendeleo thaia na baraba remote bonthe ibegembe na tiania akubwarirwo atangira njwitire no wona nangira njwitire wonu kuwirirwo are ome na itikira gya kubote nenkerwa uni kira kwenda kuitire matini uni mama ritete ngwenja imbu wa mama na ritete na Meru baba inge ba ko iko kwaluka mama wetale mavu opa ambia nda weibo yake mamu akuyanda wane kanira nda weibo ya na inyare ngyabu evye boboya ndi mu Meru ndire osokeria mama nkatho na inyendu ini naitie na inya wo inani naitie ikyo kyo utoma inyara ila akuru ama akoso aruto kendomba kuruta ngwe ende tuinthe mama arakia toro ama tukathira twethinge kira kyo utoma mu support twethinge no andingire thimu amburi atiri batu itochiomedi itochiomia twethirikari itokubwithia bona bo ndamwira woni ngomeimbio ntobogoro mama kwire na inya baba tije bonthe aba ukabata tu ba me mama aiche kumbroni wo siba bekira ntheto tukwira chunko beire mutuma eko nekerwa arwamirira manto yerothi achunko barabe eko ya bari ya mama bathirania noe betania nto ethingia na mbera baetire ne ome betere na mbento ethingia niki governor wetu si express ikware mere mwane to si express akaraya kako yukia power no kuona to ethingia ko yukia power era ko tuika no akuringerwa mama muria ko umania na bare yete kwa niaba ya county ende anto baba menya mwane to kathomio nyambene
Nukona ciethera ijorongo tukamenya utekire buteraria cia uma twaikirwa we batari nento twaingia no abaikiri nya airport ngau twaikirwa Wero TV kega bao story nikireni ndumwirere kanesa ni no twirire cia ku kira Meru berwo uma bwatora kwariria reverend atumbo tiariria muntu na ari askari wendwin ari nitigo wari askari nivikira ko kaitikiria ruari uma kwa bwaria askari eri mbere umira kwario thugu ba munene oku etera mwanka ndaike mwisho muntu ura ni askari na natireni mathina yara muntu ura kulukirite matini nya untumiria ukethira wo chuno aritiba ngo ibonthe ngari wita utire kwa barabangi betite America mandipite ngavana bonthe bawita bare airport ukanzwa mathiko yara kalionga next week we na stress ira wo tere nara koreti ukwiro ngavana ogu akore wita ingavana weta ko defend na watu ko defend wita no witite number 2 ndirenda kuria romano boria nonto endwini wa ethetera mwaro inana yau imanto ya kindunia endwini ethetera kawira imwaro inana mpaka endwini amuthetera mwanka mwicho Moro inathe no tibo mwetaimenti yau imanto inya Meru bakumenya katoka ithato to ya TV na to atia ndenda kumuria tiri sire ya 12 billion endwini akaua atwira ke 12 billion to ina CEC mutuma kwenda kuoya ke karatasi kara ina CEC ari kara karomba kura kware anto baile na ibathi lungire bakira anto biba tubithiria CEC bonthe baba yukitwe utei nyomwe kawira karanthe amwire ndo thirikari itofomere mutume yo ende tuwe worete baile kana tutare tuwe nuri kunore kwa kauma kwenu nyambene mutuma no ekinyo nyambene thai kithirikari Meru te CEC na ndendo gozo endwini au CEC no mwawoni kande kwa kana ya bora romano akwenda kurwira andikwa menya katwari uma matini ote muntu theta ate na interest no kwata CEC bara babati ko yokwa twethingia gerwa tiri tukoya yapura katwari uma kinya romano agenda kwaria muriungi na areta tanto thirikari na munya kinya mbere be yoko sana na ninto ntocio na areta tanto twena inyendu ndio na bakandikwa yani kire itukamwa yesima yandipite ngava nowe number 2 tenda Meru bathikire ba nchamba mbithi bakia uthari aretwa ata o secretary bakaumira bothe na CEC bakonde muntu ari karatasi ne anto mama muringira mwera wo umira warie muturumira tumuntu tino turi tokwira mwane tuna no ndipite ngavana namba yele ndene Meru umira warie endwini ona kumira agera ndwethingi umira warie imbi yo ngo unyambe ne bakwenda otonia kuma tharau yo tukua atiri ndiroria atiri bwana Makari nini nzo tukwethia kurea kuwatanira kana kurea kuelewana kwa gavana Kawira na munini owe to amethie ni nyambene kuuro kana ni mbere kuuro we ni to wikira ni to ria community o ni tatu ka bani bobe ni antube libo bare mu kuwatanira gavana na deputy tatu bale yo nyambene mari ya thatu embe tiania na imenti kenda bo maya tombeka era Kawira athilunge nyambene atena twethingi arombe kura riu ringi na murega kana ene ndu manya to abere to bati kwira Meru makoka ya kwaga mari ya thatu ende tutethira twikuo na tukayakua CEC twethingi arenda CEC na bati umeoya mwari ura bati kubutwa kambwirire wa thirikari ni Kawira Mwangaza Dira bwana Makari na mantu ya karika either ya me kana ya mai after kipindi kia Kawira Mwangaza to batukuwa thirikari Kawira Mwangaza thayura tukuwa thirikari kiraitu murungire batukuwa thirikari Kawira Mwangaza na mutuma no ntukithe te qualification cia mutuma Kawira ate vaulu kurombete kia gavana why tukwenda kuitha imbito kuitha oma ankwere menya antu baga ba ukangata mantu thirikari o tukua kinyare tuwa thirikari ere kiraitu tukawe irenge ngoja mantele tukawe irenge
egwa kaboga ngata Are etera baba karena mante yamwe yakwaria are akwere akwendeta gwethuki ukagata no maiguate ya wowe mumiro ukagata ikwaria manto yorongo no ntore makarena kwa romano gakwari kenda andikwa oni ntekwari kenda mbandikwa na oni imbi kumworwa oni kakwaria umana bwana Martin kwere atire urako kari antoba de nerereo ibabati kumenya si uramunyatha na urakira itwatha tibo kawira akatha kawira arombere na system utukuona bakwenda omulazimithia na kumenya system wewera atumire kuromba kura na kumenya urantu bameru benda na porobati kwethira bakiwa kawira na kwenja barabara imenti ite kwenjwe embe na ukudhura ro imenti rote ukudhuro embe na kubwethi okole imenti ate kubwethi okole embe eruare okare kirindara last week are kiotine so okethri manto yuba kwareria kwethia kwina sense lakini makarena wene opposition no kome opposition ariuria urakia kawethia thirikari ate kwenda kumenya na makarena na ari thirikari ne kawera oni ta kwende oni am a very independent person na ibu ndo kuona oni ta kwende ne thirikari ne ankwaria tu as an opinion leader wa Meru yetu makarena ntuko inkai na rareti muno na akaonga kawira muno urango ikuruto weta boya na utukuona ibu ndo kwa tutibati kwethira tukiuria ura tukwathura na Meru through muntu umwe owetwa mutuma nontu utumira rieto mutuma na batura tuthura mutongoria na imbera antu tutethura mutongoria kinyogethe mutonyo gwo gethe utibwa kwetheria utiaje mutongoria u ethira tu utongoria ne na woni thinera ndinio enene na mutuma nuoretete ndweye na akenda ndweye ethira rukiri kakwende lazima ai waziri kangorie Kenya yondere Kenya eturi imande bite va ngavana bana bai mawaziri kithirikare sia ngavana so kwa karaya Kameru very special tokathurana ni mwera Meru mheshimiwa tokera antu nteto shorongo ura kukari siasa yonthe elele Kenya ruto umete Valley Kachagua kauma Mount Kenya rira ruto aura wa baba ni ochungu muno ti anto nyaba Mount Kenya ne anto bare Valley siasa ya Meru buretwire kuma 2013 deputy ngavana 2013 umete embe ngavana akauma tiania senator akauma imenti so gitikira kitithero kekya muntu ikya community kusibiwa atuma community ra yikira kura cio kinya ketho mama ritire kura ngiri 30 akembe kana 20 sieyire no ntu ena muembe na kankwa example Martin meto ndenda kwa riorongo mithika abwithire mistake 2022 kandirie ni mendu andi ugarasha mtu agarasha oteibwa na atangua mende gogo doge point ya kwa ndirenda ko ni atire Martin minya edwen kaenda antu akuchumburo ga loimbi ogweta kuwa mithika 2022 abwithire mistake kidogo aroya senator ke kampu eo arethona senator umete imenti arachoka aroya deputy owe imenti mithika ake ya tuko ya deputy tiania akoya kura cia tiania ake ngiri 15 ageringa kawira 10 15 ageringira bloko kango kwera atire Martin getegeti kantu ethingia ikiantu banyambene kusire bayana reka wera oya mutuma ke kakawira ari popular ke kari muntu wombo sinda bila mwembe kagita koya Edwin kana akachwa muntu unge South Imenti akamoya kampu ya ira ya ina bakawira ya ina bakathuri na ba mithika kuri utuka kwe mwari waenda kura so imerere kuma South Imenti bibi atomire na qualify ko kwethwe kampu no lakini bibi atomire uma no ntuka thuri baumite nweko South Imenti so batomba kwetha bena mtu South Imenti mwakilisi weguru na senator umite ariko tukaikashia gititi kyantu ethingia ikyantu thai makarena we kiongete turare akanyambene ke county bado bwena kyo kankothireria ni echonge kanko angetena angothiriria echonge gitikia speaker wa Meru county assembly kiumete imenti
senator kiumite imenti gavana kiumite imenti bibo tomo makare nekira nyambene kama muntu ura twikinyira ki county ya Meru aki into ethingia noi aratumba kumutwa barabange kandiria endwin barabange kawira akenda kuwa sisi ane rukiri themwe ana kire twena kyo gitingi kero itoroite ikia deputy governor so retu kwa nyambene tika twina ukabila ibe tumire kawira etakoya muntu nyambene no ntwarere gwina mathura bwana gichungu oya muntu bibi tuma rumano onto karia no kwaria na ntakuingilia goto kwante kwanda to lela ne te bandani uni makare na go ri makare no go bwiri okwira no nto muntu na bwiri kwethia atere kuibwa ndoni cia ntura yo Jesu rira aite gutanoa aitero tanirwo kuona ara Jerusalem kwena aitero tanirwo kuo ende yo na buri golelia nya geroke kaino kwa tana rumano ibate tutoro mutana ende na ibo tumate kwanda twera kanira no thank you na nteto atobaga agenda tetu ibo mbere tete mwere ntebwira ibo mbere tete ifike buno teko me agende mantilenu itinya Biblia lakini good to know akwenda kule sport kanini moja ukatikira rwali rore aja anto babe karaje kaba kumina imenti yanto beto ba imenti bathikira rwari bakware barenda kwethia mu imenti no nto atiara ya kiraki batu imenti tutirite tietu batu imenti tutiringa akura na batu imenti tubai kwita mutongeria now before I go there thikira ngochokia ya ankwenda nkorone wokethe itubati wita rotere ruru wa imenti manto ja mari athatu manto amari athatu yati wa kain Meru at this ndikira yatiri mutongeria ya waki ya kuwankire ukiaraia mutongeria ara kauma bunka atethia mumeru atethi na mutongeria ugu ndio chokia 2017 oni twaromba mithika na mweshimwa mithika rinturikura ese ni tawa Meru igembe ba mwata kura na thura muno na twachoka no bwiri bwatire mithika kura baringira onge ura bari na muntu ungi now ketha male thatu ya kwaka ntochio igitara kireito still tiania no ntobo ntochio aleo na 100%. The second kireito murungire aturaromba no kura ketha male thatu ya kwaka tigania ntochia batirari nwe bariringa broko na mumeru arienda mutongeri ore okethire na nkoro yo murungu wa kugwatania antu babonde ki maendeleo now kethira tukwaria tukiuga atiri gichungi ondura igembe ire tengi ki maendeleo te muntu binafsi dikira ngwire kwena MCS baba bonde kethira tukiuga MCA begembe bakiuga atiri batu MCA batigane na event benenkerwa 15 million kana 10 million egembe apate kunenkerwa kana roje rurinjwa tiania na event tutona ngabana na MCS maendeleo na jegembe thayu antu baba rithikirwa ketha bakwariria mutumo ntu ithinja bakiarairia bakiuga antu beto begembe utike tuonete githirikare kawira mwangaza ki maendeleo bomba kwithira bakigamba lakini thai turi ariri interest ya muntu umwe binafsi muntu kulewa mucharo milioni mweri mwaka ali milioni imwe milioni rojote no tekana kamwe gembe dikira one kana thithetie mutuma ntu ithinja foundation bakuthomithia twana twegembe autio no wenka murandi ni nyajwa kanisa agitambe charambi arejire kuoneka thaiji bena kibiri na ba mtu wa maandamano ojo barejire kuoneka thai no ntukethera mutuma ntu ithinja nendete mwigembe ariwa kimbe chira nkuri wa mwicho mwiri arira mwigembe atiri oni anchokeria murungu katho no ntuthirikari nindete milioni na rawanche ciako mwaka jumwe dikira utonto ithinja ara tiri muchara dikira no ke dikira magaria ntiga gwikira mantu jonde ciaza twaria uma dikira na gichungi ondura tubati kwariria atiri thina iri gwete mwimembe kana mwimenti kana mutigania imenti getethekete muno atiania nkurukie gembe lakini nao kwariria muntu umwe person muntu umwe kwa interest ya tutumeta tukarambia muntu umwe ti entire gembe region ira tumba kugatiri mantilia ruatiri governor umete imenti senator umete imenti
women rep aumite imenti so urotiere ni deputy governor ndiuria atiri urotiere aumite ndiuria atiri kwina MCAs bathuri begembe baukinyira ngabana na bakuonekana na ngabana barere baraikuna no thikira te MCA thikira nikino ntu MCA baba tikwaria ibakwaria thikira nkwire ne kathiro mbeganya mutogeria deputy ngabana kuma mweri jwa iri ainyiretwe musiasa kainto murume dike otento murume wotekeria kura thina ya mutane nande antu beto bege mutane te antu bakoroga yawe yento kirage kwenda kwa bwana antu beto ne antu babo gwitwa political brokers bakuga atiri batu tuli andamana kenda kawira mwangaza atuona aturumia kiro turumia tukira nao makalina ndo naramena ira deputy ngabana eza pota kawira mwangaza na meneretie deputy ngabana oju na katha kawira mwangaza akuthiria kuria thani ewe akienda kuongerwa ngi biaura aringa yutani agarukambiria kuwa na ndiri batu antu banyambene tukuinyirwa antu banyambene babati kwitha beinyairwa ati uturirwa ruji bati guturirwa barabara bati kwewa ambasari bati kuona hospitali ndawa ngabana atikinya kibo au no tumba kuwa antu beto banyambene iba kuthurwa lakini kintu kira nti kwenda tutonyithia na ciacio cia kurukiro ni gita ni ati muimenti yanga mwigembe anga imenti na nyambene ciacio cia kurukiro ni gita no ini ndata yombere romano aria romano mbere yake owe makarina no tundi na kiuria kwenda onchokire no tundi nda kumenya atiri ukakwithira MCAs banyambene ni bawita kire kawira na bakauwa tu sawa wo mateta ya kwimbi but first woni kwenda kuwa bwana Gichunge menya thinerere o ikathina kwa ofisi kareo kidogo ti thine maendeleo na tura antu babatere kwithira kathina kwa gwita kidogo mheshimiwa deputy governor atina ngari deputy governor atina ngari deputy governor atikwa allowances deputy governor ateta mutemano kinya devolution conference let me tell you thinerere ofisi ne araura antu bakenda kwethia ni thine communities tithine community na ibu ntoto kuwa ikubati kwenda kwenda ngire ekothiria solve that problem bien kwelewa ibu ntoto kuwa batu turi antu bara soba na tukwenda Meru yita na mbere tubati kwethia tukiarira urathine ya solve antu bamwe bairunga makenda basioka kisiasa through ku divide antu ba Meru antu atwethira tukia advise antu bao babati kuwatanira kithira ima bishop auto kuwa ma bishop bato mwebete baurie nimbi kwina thina kithira ni akoro banjuri bakarande baurie nimbi biena thina kithira ngavana eto na deputy eto lakini ukalweli anto ba bairia bakiorera anko mwanki wekera mwanki bakiwa ni nyambene yotengo utukona mbere turawa ni yembe tiania na imende lakini thayo tukona barenda kuwathanithia ni yembe na kurora ciaringirwe anto ba Meru ibo baringire kura no kalwele kwaria umoba wa itikira kire women speaker yereiment governor yereiment senator yereiment ni wananchi ba Meru ba mwele na kwatweka population ira nyingi ibwa kulwele na in my own opinion no whether ba lwela si an individual but alwela si subtribe kana community kanambi so dhaito ambiriria kweria kwambiria miangaratanio ya tuma Meru to telane meake ye ile thatu mantu yete bobo muno na ibwa ndukwa woni my opinion governor akirutana ile ngwe na MCAs utewondi ya Meru itikinyirwa maendeleo deputy governor nwe akenda witenga nontu orambwire mwambirerio oni indare assembly na MCAs ba imparent pitaractate nabo fortunately oni ntarombete etike MCA ndarombete etike mjumbe so ntena conflict assembly ra so majority MCAs ba oni barasiabo na thenera ya umere ukethira deputy governor na ambirerio sabotage bere nontu impeachment re ambirerie na support governor lakini yakinyamwa andivaiswa ne antu baba corona governor kwatweka anjirio coka murango nyuma ku recruit MCAs kendo na githe impeachment no egwethwe mbi acoka nyuma kira bawa kure kundi akwere thine unio yatuma na makare no kethira we mutongere straight obati kwethira ukiwa uramiro ura thine bati kuthirwa turo kauanga nyambene ni kumenwa kana anga yembire kumenwa obati kwethira ukiaracia ura tumbo so matile no ari watire
Ameru nibo bamwire kuringa kura. Ameru bamwa kuringa kura na bakimenya gavana ni movement bakimenya yeyonde baringira MCS banekera speaker ari movement. First of all mbere waria bwana Makarina kwa account wendu ni mbiki twacho ndauria mbere atiri MCS okakwithira bae sawa boba tena thina MCS banya mbere bonde bagagutha bae sawa na governor babu matheta yenu nini matino thikira taarifa ciakwa ira mbarakia yes uti MCS sawa reka babe na interest bonde uti wote na interest baba ile uti wote na interest ke thirikari MCS ate turakwira no tukithote na methote ona muntu uti na mato atikwa MCA bai wikia mama nara ai weta na tethiru thirikari nene mama ari ucoke MCA na ari manifesto wewe ira bwithitie thai mama inyare akakioro itakarura wengwa utire MCA akwa wakanya ku wende mwana inchi uroka wa indare uria ri MCA wetu imbia aturetera no tukira kibati kururwo ne MCA no engwa mama kurura etakaria microphone cia mama ababwithiria sarakazi MCA etu ethi nene MCA Martin baraba inge batina bokuwa no batina wita na batu anto barabo linders bombi kiotethia ya nyambene iya Romano akwenda kurwa mutono ina anto ethire na power nikera kankwire otire utemero kurira ndikera no twate kurwira Meru thai kintu kira twithira batu tukiura ja twithinga na kawera nyake ya twithingia na ijimu mutethia kuma egembe atije nara kutirui atije nara kutimbi ndaria mtu anto bo mukinyila kwa we njarukire akarimve ne MCA bairiera thai batu anto beto bakura mimbia yukire twithingia no tukatiba ne kwa no mwaka withira wina running mate otherwise ya kwithwa tikatiba ndia ni amuteza ibongo kwira tiri no ntuntu ethingia kwa no aku atiri ya nauma amato aikia miringeti ya nauma amato aikia mandibuti tubatethie na mbeu kenda tukirie ira MCA ba mu support MCA amu support ake yarone kuona MCA amu support mama ake yarone na sarakazi yokolea o sarakazi ira yokolea muntu rombete kura aritine atumiria mamora na ndawa yayo imbiyite neo mwana Makarina ni initiative ya governor wengwa irabwithakia no ndeto ciawe ari ni okinya mbere ya governor so tikumya ni mbio bwe na thina na okolee ye ari tutina thina nto itoyete na okolee kwa na meya woni ndawa yo okoleera ni nkwenda kurutana na baba governor thikerani ndawa era toyete no kurutana na ana baba governor toyete kwa antu mbeu alternatives ya kwethio bwine rake to bwa miringeti wo kwa muringeti ukawa mbe weta kwanda boku wato angayera gakumana dikera ni Martin number 2 entu inaria akirumana muno aimbira woni mbia ndaya waikawira wena uriri munda akaurirwa Makarina iruma yakwa Martin kinye ndu ni naitie iruma yakwa otebio ndu mu account Meru nthere akuinaina wengo na kumenya na inya kawera naisi atumirio mbira na inya kawera atumirio mbira andumia wonikera kuthetera ero maria kware mwe Martin no kuona kawera atumirie kuwa ame akumathira Makarina na inya wewe ngo atende inyo muria kwira no tutikio na kionekera Meru ibu ntu ndathamathamire ciaitie muntu keta na ugurumo na inya Uni kirambo mbovera tiri nyambe ni bato esima nyambe na to esima o mane tonto ngobera nyambe ni bato esima na rire ndu ni yake arakia atu compare twithe na mwito uni akoro compare na mwito utingu imbenda county ne nyawe na itie uni nde yanda koswa imbetekerwa nkosoe ndawa mama na ritete ngwenja imbetekerwa mbue no ndondiriwa na sababu sababu era nkuwa no indara ndabwira mama na kuruta ngwenja noro twirire twinthe tucoke ndene nyambene imutuma na tha indenda kuria mwito no kwenda kuria ntikuria enduini enakie kuthetera kawira kinya kenda kararo kawira akitheta ndendo twire mutuma thirwe inya kwethera tutona kuria kiuria nturene tu woka nekerwete kiutukire oni akwire oni otete kuromba thirikari-ini kivende utenengero gatutierwa ate kamwe ndene nyambene na Martin
na mate ni makosa to ya tura ya kama makosa wekira mwanki bate kuoma kato ore we mwanki yo akane no to te kuoyo kwa wezera anu te kwenda mu kenda kawera na kwenda boya akathia tamato ya barumano wendenda twara cionto Eri mamara impicha wale twabati kuandamana no twali muimenti na uri ne MCA bagembe Andire point ya kwa andire point ya kwa muguru agaria tukiuga tu imenti gavana no wetu ataguimenda imerundi cia kwathurana mantri antu yakandire ni twaririe ni gintu kira twaririe inyo kwathurana tugari o ni kwathurana kwathurana igoi na maandamano oleleza na ogeleza ti maandamano igoria antu maoni we uniki utarombe de Meru tikaregembe kwenure gekuire imenti Kara imenti kwenuri gutetera imenti ukeja njuma kuria antu maoni no ntu batu imenti twingugine na ndi ugwe utumba gwita kwanda na tote ya gwagu tote watonanto watonange dine gumo gatene to romba gitio to kama ndivire point yero gore Martin de wera atiri manto ya MCA wambo kwe mukuri ombori embereka kuchokeria twayane time tu turege kuringe tuma no ndukuri antu batoleletie we want to bako inyetera wachokia MCAs oketa ukasia baike mwana na mama yoro mwenda ithile urora yite urabari akwa mama njusi arawire atia arwe Meru tete dabwe kegoro tutethie na tutethie kinya MCAs tuteguo ikwenda katu ego project ira cia on fund ora pipe cia roi na iwon pan titere mama timbia cia mama riu ni ciaku mama no ke ya kuthania pipe cia roi kwe MC omora lala megeta kwa rorete ciage cia milioni weonera inde mama ri waya na ina wena ciaku nani linka wigo ndetheri so MC tikabe kwenda na very soon okwe muno matini ango thireria gyoria nte kwenda okikumela muno ntonte MC ni okwe muno okona OMC bagetho bakiwa okwe muno okona OMC bagetho baedada burabo ngeuwire manto ya Edwin na kwathura na Meru na kanywake uni 2017 kura cia Meru kwa romba senetari Mwambi Manyara muimenti no supporter urayosa niketera kandiria endo to kuinda thura na Meru kandiria ni jango endo ko ni wa mukabila nangu amwegembe kira wote kandiria kwa hapo tale siasa atira huwa kinyana hata hapo tale siasa no dice siasa kira endo ni kira ya kumemwire kira shukuru kira oritano ruare mukoro kira 2017 kware seneta umete imenti Mwambi Manyara na ikwari na munya akiromba kura cia ngavana umete Nyambene ikwari na seneta umete Nyambene ikwari na seneta umete Embe Nyambene akiromba kura cia seneta wito Mithika ikwari ya ngavana umete imenti wito Kireito akiromba kura cia ngavana antu ba Nyambene nontu tutenda ko ye itibi yonde ngeya mwaka 2022 tubatu antu ba Nyambene twaringire Mwambi kura 80%. Oto gwathura Mithika. Ende ndiko toto kabila. Yes. Katoto kabila. Emi oto maturingira Mwambi na muimenti. Oto gwarwa. Kandiria bwana endre ni ukaria. Yewo ko changanya ando sumbura ando agiri. Ote yangu kana. Mati lo ate kontrol ndwe ni amanteleka. Wado ate kontrol atu tanaria no. Tomotie chungina ria ekuo. Oto alwa no mwalimu. Kandiria point ya kwa mati. Ya kungente tampara. Kandiria point ya. Me oyo na akangenta to ndenda kungenta ria. akware ndio amwarerie Okay, gentlemen. Tomba utano wewe. Mati 2017 batu antu banyambene. Nonto munyi twenda munyo mangavana. Seneta nwe kenda umuimenti. Kenda tu twayenie. Na ndiputi ngavana nwe ari umembe. Batu antu banyambene. Twaringira Mwambi kura cionthe. Kenda umambi Senator. Nara nonto antu ba Meru batu kabila. No yo wenda awikira kabila muno. Tia imenti nio ibare ya Kireito na ibare na Mithika umetako Nyambene imenti baringira Kireito kura cia ngavana na baringira Mithika nabo 70% kura cia mbi se seneta okubwa Meru batari no kabila riu 2022 Kathuri Muronge akiromba kura se seneta ikwari na kabere speaker ikwari ya James kwari na saindi abathatu banyambene bakiromba kura antu banyambene bonthe bekirire Kathuri Muronge kura box newe
bachoka kandirie ni bwana bachoka begira mitheka antu bembe begira mitheka kura boxi newe au manuembi ngavana kuzibatenda gwethwa gwinambi antu ibaumite saindi imwe ibya tumira antu banyambene batuturingira kathuri ende uyo nonto ba mengera cio batuchethera akiri bachethera mitheka akiri tunyambene mitheka twaringira kathuri sikura seseneta cionthe ba endwe nonto ba siasa gwo gwibwa agenda kureta baringira u kathuri na ngavana wo so ibyo tuma tu antu banyambene uyu ende kare tukaya TV-ne miaka ele kuma 2025 tukuruta na antu beto oguriringa wa ndete kiangabana 2027 turi angwera Martin ngwera mando ya MC oteore au Well, majority linda minority linda wa mwende ithili aruwe batege mwathirikari okay bwa minority age aria ena toa matungi akandu ena aunio thine kwijira atiri turirwaru ari twikimwe ruyu bwatura tutikimwe auke bwatu direct yate ana ibaringiri 1 minute mheshimiwa 1 minute mantile mbere direct mbere MCA karingiri kura Gavana karingiri kura. Gavana atomba kubuta MCA atomba kubuta gavana. Who is threatening who? Makosa nyara yari Martin inyarumano akenda akwira. Katiba ne bwithirio ntubutibo bweya. MCA atiuwe. Kusimbecheri gavana. Niso ona mbesha si MCA ira se on fund tikaisheriene. Ni gavana wenda awekera andire ni mheshimiwa kwenda othiria nimkenda respond ma ibe tumaone yeta kwarero kikachagua bagwimbi wenda withatha sigethwa cikatibene uti ubwachwa lakini mbesha ibwana no akokinyire utugworo uri into byagu na ibyo on fund wero thani ageyaga thani ndento wananchi bagwo to ere into ingaba MCA 2022 thai bachogete genda no ithe bachogete omwe kasiru na nio kwenda ibo tukwenda athire kenda kuria atiri mheshimiwa you know the history ya ringi kura bora betha bakari kire kipindi kia 2017 2022 ibwane nkere World Fund eje kire ituna nkaira despite onoroke drori orado do support na kunenkaira is it true na nkanaira World Fund na MCAs bana bonde save for you na mheshimiwa yu bundi na I don't know rongo romba take MP Murega save for you guys 3 of you bravo tarwire take MCA bangi bonde bana batiwa kenda so really orado no support governor orado to support governor where are these threats ankwere bwana Gichungi very quickly please get that very fast issue bakwariria gavana wiki ya project with projects kiri nara wodine new threat antu baba ingi bakuona irikirite kya gavana especially baraba imirengo ingi no of course mantele ai murengo namba gwithira murengo na yungi makare namba gwithira ku yungi alengete no ntu uti gavana ungi waumba gwita urakawira etete Meru yi tukwenge namone kantura gangi etuketa wakiwe risabu ute mutongeri okinya okuma ntira umbwa so into bibi kuona betu na ria beta ate kuenga vanoreta kwetweka ngoja makare na ngoja tiko lionga i project yete story ando bakiwe ibarabara betete kuona ebwetha swa etera kwere denerere o barabara yande ko murega kinyabeta deka story cia murega baitu kinyabeta ateta wengwa eta na sena MCA na bakaua project kithi pipe twareta na governor na MCA utero gutweka ingavana ake oretwa MCA kinya flagship kureta kwa tweka ingavana na MCA na ibu ntu kuona kutena ando between MCA na governor bwana Mandele ai murango na yo muntu wera lweletia rombe tiki governor 2020 na ibu ntu kuona siasa hii Martin is not about mutuma is not about nyambene anto kabaronere opportunity misunderstanding ire baronere opportunity ekora thirikari kuo kenda bono bakareta candidates yo lakini bila bati kumenya na bwankera Mumeru bora ati kumenya no kaumia
abete geria antu ba mante liba diolonka speak oba go diolonka bakira antu anga tukumeno antu banyambene anga twethwa duareka wero okari kirindara ti duare kinyoke ndre antu bara kithe abate kwenda intobira abate ya musema nione ate bachunda sibitare ya nyambene kansa senta ade toka ndanando rumano duare TV dore ya kueleza atena mbete tieto bilioni 19 thai. Okay. Ibo ndo kwelele antoba meka wera ate aga na system wenu are aga na system wewe na manifesto ora kura bwana Makarina bwana Mantile mheshimiwa Romano twethi atire kenda tukunda twe kidogo tu kanga miromo katu ikithimo ithatu alafu tuthome comments yako kire Facebook wetegeri na nikuona. Yes please. Lakini Makarina tethanga. Okay, katu ikithimo ithatu na mbele tu ikithimo kiongozi please let's do this Wilson na nikuona kiri Facebook siri ya naruiro sana comment yaku but keep them coming kaithoma. Wilson Mudhora Rua, it is now clear Mwito ni kiongozi are behind Mutuma's house. Akawa let them tell Meru what happened, what conspiracy there is with the governor. I am in support of DG. Achoka kawa Mwito anajishughulikia mwenye Nyambene tuko nyuma ya Mutuma. Ni Pius akawa hello Martin, Salimia Jacob Mantile and Makarina Martin. I come from South Imenti and I support DG Mutuma. Akawa the DG must be respected, and when kiongozi is a non-political broker, he should stop his petty sycophancy. Romano Mwito is a broker as well. He is all over TV stations fighting the DG so that Kawira Mwangaza can appoint him Meru County government. Why do you think they say it so? Me, I've been speaking my mind. I'm not a political broker. No one is a political broker. For 10 years. And I fight for a member of parliament. Look at the entire succeed. Now, almost 10,000 votes. So, okay. Nawe James Kimathi akawa salimia viongozi uliza Mantile agenda yao ni gani county wanahitaji ingine kwa mlango ya nyuma. Senator Mweka kwa did we vote for mattresses or development? Ernest Mananga Junior kawa I stand with the Mutuma DG. Nawe Diana D akawa I support Kawira is I support Kawira is okay. Hata kumtetea ni aibu. Which project is she launching? Nawe kuna Ioxen Mwariama Mulioki akawa Martin, I am surprised vile hao viongozi wote wamejawa na ukabila. If you truly want to make the world unite reality, you must be prepared to sacrifice your tribal and nationalists loyalty and embrace your global identity. Mambo ni matatu igembe, Tigania na Imenti. Hiyo haliwezi futika kamwe. Licha ya hayo tusiwe na ukabila mingi kiasi hicho. Ni Mwariama Mulioki Ioxen. Okay. Nawe Kainanga Rwanda rangi ya Rua Meru hakuna governor. Wacha tuseme ukweli, wa Meru tumeingia kwa ujinga kama tugenge. Nawe Enid Gatsa kawa Edwin Lax Order Edwin Bokwiro. DG should be respected because he is voted leader. Makarina and Mantile are speaking the truth to save Meru from Rishetani Edis Kuma Imenti Central. Nawe Simon Mugirarua. Honorable Kawira Mwangaza. Okay. Atuki thimo idhato. Hello Ero. Hello Ero. Na please tukio kithimo chiaku katurumire kwithirwa twina nthoni njea na kinya wituma SMS yaku kana comment yaku kiri Facebook please ikue na respect. Hello Ero. Hello. Hey. Yes. Hey. Hello. Orali na Dixon. Yes Dixon.
ayo kiongozi kaumbi ai mwaria wa serikali sio kana ntoi orake ukana watu la support aruma muntu amuru alia arije ukoka no era ya lamu arije khairi ne kana ya waka ya serikali ya kiruka na taraya kubwiri serikali kiruka wa okay Owen hatu kita ngoro kano to mwichi ateboto wele TV ne age to baba kwaria nento chicho mbake ote muntu mwero okwele to mapendweni ochi kiongozi ote muntu mwichi no akuma kawera oro ne chona ngiro ne chongo detara okay na tiana na giji na tiana nyaka wera na tikanya obwiri wera ke no kawera nyaka kawera meta pero ya que eno ka ona TV ne kwanza thank you aya ndivyo mbau asante halo werele oi moyo kabisa mukoro oketheka okay 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 thank you moyo okay unikira bomba kwira moyo imuchore onto imolemavu yani pesa cha thirikari itiri yawa na antoba baingi bomba kuo onto ndeta ira lemavu kandi maskini yako yakorambia chia lemavu moyo tha imbikirite ne milioni 8 county tiona mbia yu thimoira kwarie ne okwenda lemavu okirira nyomba thimoira kwarie ne ichengiri mana 5 bikirite chuti engiri mana ile kira kwenda ketuma mbonia moyo u uti siringi makarina ka umere atheta iraki chienu kenda bokirira nyomba tuita kurutangwi thirikare county imbati uchokeria mama ngatho no ntungarire bakamatite kyari datalile moyo ngarire bakamatite datala 500 rira bonekerwa na eria rira bonyunyana sonda ichumbi anda talile ingirie mwa mana ile ndirawa kinyegi theito goswa mama
mama agakosolewa na aratumirite mbeca buboya kingi kira giutuma bau amba lukite mama wonika ngo support mutuma na mutuma ini bati umwambia mutuma ate ona bionekera mutuma na nyanyazirwe uni ini bati wegirire nya mutuma ngare mauta ko wale mavu ibatulize ugire itandrene twina 5% yetu county ne ngui tobati kwa contract magari na garomba akawa ne Tharaka akawa ne Mombasa uwe moyo akira ukalalamika lakini kira ngoire alemavu tiri twa ukirie kuruba itie guru batu na tu no to kumira au kango koso mama areka witara inyembere barumano ire bendwin kenda mama choka ukira na tu alemavu tumira au ntakurwa mama nya mama na kumenya ingwe nkwenda rutere batire. Thank you thank you asante. Hello Wero le Getonge. Oui. Abale ya kumunene. Woni bwe kabisa mukoronge. O mwita ndani kuma Kidongo. Yes done. Woni mbagirita mukoro. Ndere imanke veria koroba umono. Bauketheka sana bobana. Na mono nkethire kiongozi mono na ndo kiongozi mono. To ywa. Ibondere. Ibwega mono nonto bakwaria na bakwaria na ibakwaria ibokaraja kaba kwaria pointi takaba gwekira orongo bo kichunge muntu ro kwaria o maike ikiongozi yake no gukarateka kwaria uma iri gukaria kaye tunge ndere mathina mutuma Meru vero mutumena thina gichunge na mutuma no thine Meru county tenga na kawira Mwangasa atia thine mutume karia tire mutichunge mutuma ambiririe ndoa na kawira kajita kara kawira ku impeachment na antumara tora gwetania bono andu bakawira na nyarira rero kwina thina akero umire arie na ararega na mongera arera akinyere yamenyekana nwe gusaritika wera icyo gitatu icyo agachumirio wengwa na makarina na bubangi ntikondo batonyera bere atiri gichunge mbere makawira atina thina moigembe na atina thina nya mutuma no tuena thina we Bruno ntokawira ingava no Meru county kirena thina cyo gichunge kinya uwa wengwa ukeza gwita ukethiri ukero mwa ukeza kumenya mwa kuro kuna na kubanga una wikirite chumu akora gichunge kana ukera na kubangirite mantu za maiza gukuduke gichunge thina makinya uwa mutetania we gichunge of course so nande thina rere thina tiki mwigende thina iki mutuma na mutuma no kuona to the minute akezo karande guru aga ichokera gichunge agatigana na ntu ukawera kumena kana bo bakutunga kudumbia kawera agachoka njirene akarunga ma straight gichunge kira kionde aewa akwenda aewa bonge ni atiri gichunge antu bama bamakarena na ba mantire bari evi mu Meru bagutetera gichunge kabe evi mu igende bagutetera narwa mbugira antu merengara mande na manongo korene yakawera ukare ikirindara ate oni kirero kana ibuira ndigera kwirira ibuira na bone atere gichunge ati mantre na kumba kumagira tu kurea ngakai kanyonchobi kaizenjirera ngaba no mbotonya yo witote jantoba igembere yao nabo ngo baka kuzi ari mantre otugurete otumagirite ati gichunge ukeveria wananchi baigembe ponde yani beba ruma inyako baruma ukayibubira bo baruma kinyamurungu nango nkoromba ari bo bitaba kinyere gichunge nuntu bwo kwithirwa oma badikiraga na gitebe nama kujukiote bo bokawera ko baretera ntuko kinywe nuntu tekara sinisho abakirira nende oni gichunge ndachiuria atiri bamakarena matere ibakubangana ya mutemaniro are ni bokarerare nyongerera kabera utitayo unirare utente ndraigwa ikerikana bakutigarare
iro alia kibali kanywa batigaruro areki chunge lakini kawira gwetare terekerenda na tigere biria tigere na tigenya ng'ombe ra tigere ya mwakuru kara twana tutantato na mwakuru na bau na ntubonde kichunge kenge kana nguru kiantungirano na ntubono te muntu ta na gwire tuli chunge onderi nyamurungu wengo muntu le kombo darima nteko bameneria kana nto bamena lakini ango kuera kige alibo yaone ibeze kuilimenti bichunge kureta ibo yuchi amandamano bat bere tubeterete tonga baturetere intu inde tukwenda barunga mayichunge ukiamane tabauga etiba kurunga Meru town pakiuge tiaba kwenda kwalia baibwela mutumena thina gichunge matile na kwandokethia dan aretia muzira bo mucho le wangeli chunge bonge ne akire wategera gichunge monkira na Meru county araturi monkira na araturi gichunge ugavana kaza areta jaratu na ndi gichunge na jaratu ojana okevire taskantimentire arari gichunge ararungamire kadei atia kadei bokwe kadei ile kirolani kabros na ntuku ikomi gichunge Kaderi na warera dijia karwero mokoro okay ya una ndeni wale mwira na twaka uga chunge ngakuwera wewe kunje urera karakari mundu wala chunge alafu dirange ni mokoro kenda to kitibwa maoni yabange itazo gitunge tunande kuja kaderi aratigire boko na boko webu ego to kambu akiraku atigase wandi abo gochi onde eterekete na ina mibayo na itena mbina gitunge okay utongere na babo ngabunda to akurukia to tona into tabiu gitunge ni kire kawira kumena watu mena wabingi tunge iweta kwawe kuwa gweta na utedia mwananchi ndio bibi pate muomba na ndio barambere kuwa kuri baringa siata na mutuma mpwingia ere mutuma na chokere mantere na mbore kyoria na ngeje mwa bwana iko bongi mantere wewe ukarilare tibo ndakaje wewe nko baurerete njobi webo watero utwetero yuko boricie we onko mumathirite tukarie no nande gwete ko ugato muba kuga minya aidha wo ogumete gatheri ugamatete tairi weta wage genda wi matini gwe bongo enda wibwe muntu agwari oma muno mbedete muntu gwari oma katheri biba ekaira ikaburu abo thogoci biba ekaira ikaburu lakini bi muntu agumirite kwo weta kona kawire ato imanda buti achiringi mana tandatu watu bebo jinga mukuru pole weta kona tokea wa manda buti nora gore ikaburu kwa bwana no to enjoy thank you Dan katuro kelewete asante thank you asante Thank you Dan. Thank you. Please waturingira thimo keep it short, keep it very short. Kenda tu on yabangi. Please tuweka kwe muntu uwire iwoni. Komorete nchobi unarokero kere awatwe ete athitangwe. Undi de siasa ne miaka 20 na tiringa siasa gurumana ni. Thank you. Ati wikenge. Please keep them short. Hello Wero. Wero. Hello, ndio Bwega. Unimbui kabisa mukorono yote kwa renwe. Wanaiya David Lincoln. Sorry? David Lincoln. Lincoln. David Lincoln kumrofero imenti. Yes, Lincoln. Mbuge ya kurubu nvareu. Bere bende tango winga gara chini winga kwa soga ile bakatu. Please. Sasa. Ndio nilongozi ndo mulie. Dentro di noi tutti le arrivo na le tigare ne che dai tu dai tu video vai a tigare ne che a per tigare boa io me ho da tigare ne e capita andem dire ma così ma cosa così che un duro tu che sei qua e un po' tura umau in che macchina ma che un po' tura umagungwa
tuwe kumu aloko na Lincoln network eku ni korora mukuru ya mechoacho alafu uturingire ringi tafadhali ndio kinakuwa kana ndi ukakuza ni tuosu ni kiongozi hello ingo kuibwa Lincoln mbunande ni kiongozi na serikali na rengi na serikali na kitu na kampeni yetu ni kulifanya mtembo na tumenti kiongozi agituira atiri ukaringira kawira mwangaza ija njogu kunde tumarwa yawe kushika roga tu mtuzo ne after umenya ule serikali keretu wita na kwa mama kwa mtuzo tutemutikia undi mwende mutikia ikaba kutikira yamisimharina kamandire iwa trisi ga uru amana mtu wao na sema ajana tuingo ndo Meru kutigania mwirembe na mwirembe oso hirumba ku meta kampeu no tunyota kabara rumba tekura nyuma aromba tekura akiwa uri ndio kera tenga bana kale tempo tigania basi kile ndio vigara mia patera vigara itu leye kawira lokudi ndio ndio jamaa tuja kwa MCA itu jamaa tuja na tuje ora kala serikali nyingi elika mwateo kana chuo jamaa tuja ese makadina akwari umpanara na kujiskete where necessary na nara kutongi tebadri kuna psychopath mpozi ni psychopath mtu ndio kuye wadiyo ona ndese karaira kwenda wote go batiombira thirikari ra batiokara ogwa karanje kuna mwekoroku manto yakwo tiomba thirikari ngakara monka nkue ndagaruke na ndio wote go batiombira thirikari ra batiokara na story yo kwaria agia na heshima onde mutongerio Meru oni thirikari ndikaraira nkenda okay yes sawa gari ukwateka we movement kwa automi antoment batera yo go kwa thank you Lincoln thank you Lincoln asante ogo kambete kia ningeja kwa kutokana na go thank you Lincoln okay asante Lincoln thank you okay hello Wero hello Wero una ndani kumatiania yes Dan nkwalibwa sana muntu kwa tongola huko na kwa kigena nyamono thank you bele bunkoso kiongozi mwari wako yati otongole kabisa na bati kuheshimu anene ugangi bali ya unotunyao baitoke na bali ya wananchi Number 2 utubutu wajenenya mnwani utuwa deputy na ngabano we no wakwaija deputy kuna manto yako totera kuna ngabana siwaba kulukirite uwala liko bayi lakini utewe kinyomwe adharau deputy wawe kiasi ya kwamba mutunye ngari Number 2 wote wamesema ni mwate uitwa Number 3 to allowance sigabati wate kunenkerwa kuni kudhara umuntu kiasi kyanze kabisa kya moja ya mtu ilimtani utego kabisa ende kwa utafadhali toka kwa yamata tukane matu weruni ya uoga kwa ya bomu ko nani makaina kwa na unge bakwalia ndio kwa maana sana lakini umagungu akatoveka kwa yoma tuikuiza uma lakini umaibu tomba tuika huru kondi uromba yako ni akili teka gavana aina menzi aishimu nini wawe amunenke itobia bati kunenga onto obvious amutunyari anaenda kunenkera mtu wao nyanzo familia wako na kunenkera kana basi kada kako no mu ofisini amu ofisini basi na uwe ni nje na mtu wato ni ofisini lakini wao au bara munini wawe Bwega number 2 akachwarira aina issues na mtu fulani akajiria deputy ngabana ajanwe akileti odo no to wako da amenete mtu fulani ili no reverend no deputy no amene mtu wa no to watiko tena ngaba untubuka tuta makosa mane mno no kyanzo ba tuti taturi Meru katukubira na umaka tugatwali oma
Kila kumenya nete na asole baku. Kila kumenya nete na asole baku le kanya ni le kanya kila sima bendane na bono tunowewe. Kila nobowe ya mtu fulani, kila nobowe ya tene ta nobowe se nya ulu amgasida ni nyani ngatanya cheni ya uvo. Buto utongoria. Okay. Kendi ka ndebute na uma kani kwa yawe na heshimiwe na tutijania na nyambele sio ya zao so heshimari yetu. Okay. Thank you. Asante. One last one. Hello Wero. Wero. Hello Wero. Hey. Sorry? Yes, Mutweri. Isabu kia ku kuntu agu ya isi orang pakai yotene. Na kau isabu yotene. Tandiri. Tapi ni muntu ko ya yo mantu kewero. Agu adi yotene isabu ka kawira eta abandu yotene tabaere. Imbi ya bala yotene non to ka ndu ni isabu. Iba hau tari niyo ani yotene avio. And then we manon do man we ya kwanto ki odine na ke man do ya ta lu an ri sa we tene ko zu to ko ya isi we ko ni no na ku ki anda isabu. Okay. Ya kodo rianto. Okay. Mwere kirio mubango yetu apurate atutikire toka round ingie thimo. So tukiariria maoni ya antu ya ringi kura betu kwenchambere to Tony Manyara Mugira ruatire. Hello Brother Martin and Wero, say hello to my good friend Edwin Kiongozi. Marians should be warned against ruthless, clueless and tribal leaders like Mantile and Makarinaka. It is high time such people need a stern action against them. They are propelling and inciting Meru people to fall into the trap of tribal political balkanization, which can derail regional economic and social development. The executive and assembly are working like joint twins. Meru is united under the leadership of MCAs and the executive led by governor. Those with issues are a few business people who haven't managed to get government tenders. These people are also being used by clique of elite political opponents. It won't succeed. Meru is happy. Ni wakili Tony. Queen Ongino kuwao kile SMS bado akawa Kadheri ndio governor alisema DG akapikiwe na bibi yake na akapeleka kaburo, but kwetu ni mattress na mud boots. Okay. Queen Ongea 1 minute. Queen Ongino akawa I've watched an interesting debate. I wish I could contribute. It is plethora of interest here as always in politics. Mantile is here for Munya, Mike for Kiraito, Romano is out in the cold, Edwin for Mama, Siasa ni chafu, we all overcome. Patrick Mude, Arimbidane Luminous wa Amiadene from Kandone, Gembe North. Stephen Mongera, Arimbida today. Hello Martin, I would like to comment on this motion. Can I, okay, please call. Line chetu ili Tony muchokeria nonto ine wira rigo karia Romano ndaike mwe uni Tony kira mwira patwi tutekurwa mama na tutekugania Meru kira tukuthetera i community yetu nonto urabati ututhetera na inyelikite akaumia sana nawe no ntwethingia yabuni ba wiko baingi iba kuingo support mama na pete mama ezima mwenga bana wetu kira ki utuma supporting mama na muburia tiuria mama no anekeri 12 billion kuntu mona gintu gawita kwantu ispokuo banjira ngabera ntwethingia no tumenya kuria kiuria kukia kwithira ntwethingia ntemwira kana kamuna ikamulemavu account ine andikiro no ndipite ngavana kukia kwithira ntwethingia ate ona sauti ekwira mama onto no mwanga batu to pass sauti eu namba 2 mbire tone onto wi wakili account Meawe na andikia ethetera thirikari ire mwandiki Tony abati kwira mama nyambene ina kie kwithira ina muturo ekwira ntheto. Number 1
Bario batu ntothingia no akuruthania. Ntothingia ati umba guthetera mama ukethira akubwa areo me ati na makosa. Ukethira mwekuro na nine ekiro kaguru ino bakarinthi. Ukethira baba tiani bakarinthi. Kugo chokaniria tiani na egembe. Mwekuro kaberia kubito. Yani anto 15. Bamwenda barengirwo utu bakimu bengo anto barabonde baumite no kona lisira yonde nyarumano na komea imburatho okona komena woni komea imbibi otoma romano watheta romano teka komena nyambe na teka kwari otu ikwanto ibagwa romano na kwari boya kai mpione twamuone njire uko ikuma mpione no kona mateni kenda anto betikia ndinji teka ko inde to muthetera no ntunwe ai ndinji mama aikirwe senate uti no ndinji akiuma no na MCA ringi mama na impeachero ai senate kuri ndibite governor ai tojwa MCA ba mwati ambi na ake ya koingwa senate automatic urakithire governor no imutuma manto amotoreke kurongozia Meru bro number 2 kira to bati kwira Meru na mbera o mainya bare abakona nyumegiumye kimwe batu ndene nyambe ne turatumire muntu witwa Mithika Linturi anto ibeje nte watana ira Mithika Linturi lakini thaimbe kirete ro embora Mithika Linturi no kumeane no ntunyambe ne batu tutenganithitwe kuruthanwo gukethira batu ng'ombe ireta rukire igeto goro rira munyari kwo igwara land cruiser cia county cia thiulunkanara ciekara kiotejio iko bwitha kwa maendeleo ikiraito na kinya kiraito na aria ndinjio we koguo abatako sana lakini governor no na uwezo bwa wita deputy governor we na itakuruba kanisa abere yo na kuruba njuri abere yo ibumbere ni tonto mwana wa bwithio no tekwero endu ni etorume deputy governor atendi utekure ire atio utembie ire atio batukira tutambua na kira mbijikyo ndinji atetheria akyo kawira nejire ndigiri nejire na security nejire ne romba iro da tumire bakologa kwa MBC kyo ikyo tokuruira aki okay Bwana Martin yes oni ishure ndinio na burambo bakuwa binti kwenda ni to mislead antu tureta division yes ya regions na siasa ni atire mheshimiwa Mike Kundiro ina kathina kidogo kwa ya bwethwa twikire miambo ya mheshimiwa Senator CS Mithika Linturi ari interior cia lare nontu ni tuonere kidogo ni aka na twero ati Mithika Linturi no atetherie kawira mwangaza itarara impeachment but then miarie ya ntuko ya Juma tibwe tungibwa na nombwe kinya oni ati rira kura cia ringo cia thiranto bawatanira beta bawatene bakaringirwo kura baeta bakaritangui meakera baero wananchi uti withera ete onge nafasi kabwithera buringiri kura bwebwi bwebwinde madharau ya urwa uyareta bokona ndete tele sawa na inya uni onda uire kabanga kwa ando tulinya tomrume maru kou non tito kwenda ngweta yenbere nambi mpeni kanya uni ngato anga bana ringi twali enwe tafuta ngeta twali demoria where the problem is tuone non tukinyantu bongwa iba kuturia na atakukara non tumtekona kwenda sababu ya mikuyanio otiema kinya Biblia otiema kosa ya tumba kurekerwa ndene dunia ametegeria ninka kofia nani Kenya branka umba na dare mwa kinya yumbe bange peto bonzi kato atongeria ba Meru bonde tukarendi bare mwa kato nyama ba dirikari nera national tukarete twinde bare mwa kato karenge ke president de more mando ya oya wita yakali mheshimiwa no comment about that ebunko bwatire busi yesi arawere ukethira antu baba honest na ba mantele batethia bakibwithe semisema niora ukethira Linturi na arawire aso governor itubati umwaka nyaso ya governor bara ni kithira tone kithira ngwata nurekeya na ukethira miario na arawire no ntu icieze no thirikari Kenya
mantele iwa kumete misema ne ruare round kweria kuinsight yanto na nkwere thinera twinyu nene bwana Martin iembe iro rietheriwe kianike siasa cionthe iembe no mwankanto ino anto bambira irio kinyanganithia anto da iko opportunity ka turira mutuma bangana na gavana okuona anto bonde barirunga bakauwa imwembe ndi thai barendo miwatanithia tie ne bakauwa nyambene tutura kuwa mari ethatu na mari ethatu bwana makarena kankwire mano athirio mpeka Okay. dine ye nende mbwa mutuma kwaria mbwa twina like tutathiri nya 2 weeks na twemetheka kuwa so gavana bari ba tuone akithira solution yake ipo ntoko kwera na mtura wari kwa uwere bamantele harba ina interest yo Okay. na ukalwele ruare Mheshimiwa still Mike kwithira abwa please sorry kwa ya bwethwa kama ntilia enda kwera rumana atere mitheka riu ari lari batu twa ngwataniro ni chowe kinya mishemanio tuguthiurunga tutukwa kawira tumwinge katukwa mutuma nawe heshima kuiguru yanithia meka ntisi antu abataura atia clip cietu yegerwa ara turua batwe bitu kwende mutuma chokerwa ofisi itukua ngwataniro niye mishemanie ne mutuma chokerwa ofisi kutumba kutha kwina ngwataniro mutuma akiera ofisi wengwa so rumano ko tukuti mubui batu bitu kwenda imaoni ubukwenda antu aba watanira ne tuteminyo bathurana tutemenya gwitu kwinga kawira tutia mutuma imutuma tuweteri yakieke weti yaki tiku antu bathukane na sieteri yakieke we no kangwenda gwira atiri Martin bibito mamuntu ethirwa edwa deputy oke igenda mutethacia so mutuma atiminyo sieteri yaki batu tio turawa twathurane Meru utio turowa kawira mutuma bathukane katugwira mama atiri mutuma neshimiwe kenda batu thina cietu nundu tutikinyira mama nundu mama arendia kaburu katheri aturetera mandabudi kenda tuone bigura cia mutuma atiri nundu mandabudi katheri kakwendwa kaburu na atu tukareterwa mbi mandabudi kenda turia mutuma atiri cancer center ira yari yokwe nyambene sibitari nundu yokwa timau ibi tugwa mutuma netherwa NDG wani tindinji okinyekirwa nthe akamachuka ibi tumantu banyambene yonto tumiwatanithia ri katukundimandi mutuma na intobi yake na maendeleo yetu nora umbo tweteria imutuma kusimama nokuba nogare ya muntu kuma gatheri go aeta gutwendira mandabudi na kwa aenderi kaburu swali ni fair eti mama garena na nyarumano nako mnya re ari kangeta kwake otebia rura imandabudi haendetie kiotene imandabudi rumano na aromba gura se central egembe central na rumano kankwenda gwira okenda ugumani ndweni siasa ene ombo kuruyanithira antu ba central we kaba inyokiro te kari siasa ye kambere amba device rumano muchoro kwa nare kane siasa ye ko siantu ba central bakiotene akubo bakiwa bito kureterwa imandebudi na matrix mandebudi durelemwe ete anengiriana karo mano adriende please thank you ankwere mantele mere ombera nkenda kuduria antu ba central ote oni imbederete de mo siasa na imbederete de na miaka 10 na nkwere oni mbarasia I speak my mind kana buran kuona ibuku batere na oni my point is anto bai bareke kuira manto ya baye via tribal na the nerat ireo ngoja mantele ngoja etera mantele owe mutumare me babo etera oni mwere na chogeria mama ndiko tara no tumba opinion etera mama na chogeria mutuma ofisi amuchogeria secretary amuchogeria PA na amuchogeria ndereba askari ba mutuma askari bara bakarashia mutuma iba atorokere nonto batina alanzi atekorewa gwira extra bate wetade mutuma areta wengo na muthirikari umora uwithitete tukuria yume mutoro ora ruto aenderu EP mutuma nuno aenderu askari kanga batikanga bara bari ambangine mano yento kiran kwenda antu baba menya ekieba muno mukuru yo gwito mantiri njirene ngari ne guru ethio kangari na umebubwawe akithiuruka akiaragia mantu jatikwereka no ntu mutujo kethira nendete ntu ithinkia
alingi mu support ya mu support na ngabana Kawira Mwangaza kira ngwire Kawira ndi na history yewe kuma 2010 now kira ngwire mutuma irreverend Methodist remember Methodist ande ugwere ka ugote mu Kristo ugote usana ugona no mbije kanise ku ande thikira ngwire ndwadi na wibo kwa into ukira gwe manto uto andu kunyi mata manto jama ingi ngotethaia na ngotethaia nde mainte mento na itigo ndingire tuma ndwae nene ra mantire ya kuthija na arua mantire mtore akurwano muno aiyethia kingpin wegembe imithikari nturi na gutirio mantire enda mithikari nturi nao ndendo kwira atiri ngitungiondola ina mithika nturi aguma kira me akara kiweta mithika ya mwendete mono na imbije no muntho mithika ura mithika nao ari dikira kwa kwira na dikira kwa mbuge manto ya kwa uni ntichiangarata na ya matenge jongiondura na uni kwire na arua na muthikiria ntegete ndi muntu umwe utikyo mpumbokira yankwaria uma na nkwire diga baba kuringa thimwa mimi nilijipanga igitaria to itangu gina kreito murungi ithirikari twakaritie ya guthiba makarina na azimio ithirikari u ya uro na ndre let me tell you thirikari ra yo mutethia mumiro no monka tumi support now patwi twalingire kure president twalinga kure senator yo tethia mumiro urete ikagutethaya ekana kura uniga ntumba kura miunda agero no uragite ngoroba njuzi uni ndaga ngoroba kanda kura miunda le nada muntu yani woni tebati kuitango kenda bende ne into byakwa ndagura munda eka 50 kana ndalivya ng'ombe ku romano iyo me bwako te Kawira Kawira tembe chombo nenkera me makalina na ije we na rali yakuona andikira kwire now andekana makalina progress ye kwa tebati kwira mwana inchi mbindithaia now itwathurire president twathura monka MCS na ofisira nyinge chiethera china differences kana ndwa kinya president no wethere bero agachagua kana becho kana iria miario boba iri nandi utanto kwaga weaknesses chiako nya wero TV ya kwa mtumba kuleta news yo mwira news yo leta ina oita ugo igekro wero TV now unura mpenda kuga anto baba ibaero kanya ne Meru baba itiranguki gavana Kawira Mwangaza na athurirwe ngavana utuma ntwe thinkio te kiuria korua 2027 uti Meru ukari kana ikwari na mutuma ntwe thinkia muntu uri okautho romano Meru yonthe ifaith Kawira Mwangaza iba mantre baba iba makarina utuka uria mutuma ntwe thinkia ugo mutuma ntwe thinkia nikino ntu ugwe utatunjira ruji nikino ntu ugo mutuma ntwe thinkia ana bagite mbasari igitare ya kinyara kunjanji kana leo churia kinyambe cha thirikari kaura romano gutu no wethera mutuma ntwe thinkia deputy kotini muntu ogwikwa senate kana muntu okwishonwa kinya assembly muntu ogwitwa Faith Kawira Mwangaza no ntu nwe uthuri na kura engavana wa Meru onikira mpenda kugwa na atiri mantri ngavana oju na rekanirwe we na deputy ngavana we ura bagwatene o bageketha no with the time bakamenyora ba sorting differences ciao lakini ndo eje yatonyerwa na arui mantri na interest ciawe yari rui mutungi narua uni ndaletia deputy ngavana Meru tweterete deputy president keni negation ground ndona na kirimo no ndamura deputy ngavana umwe ikira ndamura na murungu nakona ndamura deputy ndamura uwe deputy ndamura atire ndamura uwe deputy ngavana ndamura uwe deputy ngavana dikira kakwangara tanwa menyare airi atire ikira ndambarieni kandi wani wana monera akiri meri ikira deputy president yarali ikira deputy president yarali shungira ejete kurugura ikira ejete kurugura sako makutano ingabire bitatu bithiri ndera mutuma ntwe thinkia atiri ugwe kethira kawe na thina na ngavana keria gusota as differences iriko iji no nturi kethira bwirani thirikari imwe tiga kuonekana na nthuba ngavana oju no ntukinya we na ukira na araikitwe senate reja ile tu atirimana na deputy ngavana kanko itele kidogo goiteleka nini Edwin please goiteleka nini Edwin koria atiri so
in this case kukia kwithirwa kuri na kuria kwelewa na atika governor na munini owe na airaki ya utongoria burekari na in all yani kire wethire puonde bura wethire bukari woni kya kwithirwa ndina thina na munene kwa kya kwithirwa ina thina na woni yao ti woni ngeto muchwa of course no ke yonchwa no wambita no woni timenyo someone munene kwa there's no way bubuta karika kiri utongeria batini mutuma ntwithinki ati bati gwita akiuga atiri imbiro mbuge sore imburwe ni imbiro imbimbuthetie now let me tell you no ntukabu atiri munene we na mwire na atethetie propaganda rere aja ni atiri propaganda rere na ntu baba ni atiri baba utamutuma ntwithinki ikwario rongo bakirasi kiumire mwende support mutuma mtu aliuga atiri aigwa na deputy ngavana wa Meru atena ngari kethira gukombeka turoke official residence ya deputy ngavana rojo rukiri na ugo na tumera twithire atena ngari unti aria Meru kairi uni ndienda tujukania nagwe na mantri na kiuki kiawe twete negreda tutiti yawe twete kwa deputy ngavana twarega kwithira askari tuone atiri tikira tukairia Meru tukwate uni unenkera tumera twaku rojo rukiri twete official residence ya deputy ngavana tuonethera kwina askari ethire na ngari nethira maisha jagu akwa ijueki number 2 toje office ya deputy ngavana bango iba kumenya wathirie ndenda wariria miario ya CS berembariria miario CS kam tukwenda ri twagiumenya tukarajeka tukwariria gwikyo kithuki muno yako igintu kithuki ari awe kithuki na ibaba kera na mutumena kera mageni bera na ta kote ana zoto to kwero akubure bera na ta kote thoki bana kenda wono kumo ka bera na ta kote thoki re to tumira kipindi ki very prime kwitho tukiariria ndwa ya governor na munini na ta kote thoki kwenda ri dikira kinya we kira mbali kwante kwira uya wage dikira onimbali papa kiraba kwenda na inyabira mindi imwe kwenda gukarege kairegembe mutuma ntwithinkia kirabu kwenda kuleta muno nyakirage kwenda kuinsight antu stiro begembe utukubone kwe gintu kithuki no tigintu kithuki na ndi ankwira gintu kimwe ndwayanga bana na ntwithinkia riuga we ali na kilo igana na ndena bepute na ndi ngabana omurugaira ingabano bati kurugira very arrogant no tambo bien ngabana kuvura no siasa toithinkia thera tio meria mwangi wa siasa toithinkia thera meria mwangi wa siasa toithinkia thera tina political muscles ya kuomeria mwangi wa siasa antu atumaira political conmen kwejo mutetaira beru mangabano wa Meru na chokenchera CS muntu wendete thiri muno na methekare nturi emuchore okwa kautega kona ukeja kwithira mutuma ntwithinkia na uteta eja wasiri neja mutongerio Meru neja mukoronjuri agakinyira ngabana kawira Mwangasa athikire thina ineri which is nturi ena uweso no ntuimuiji bwa gwita mutuma ntwithinkia na ageta kingabana no ntu mithikare nturi muchore ngabana wa Meru muno bakaranthe bakaigwa mutuma lakini mbije thine mutumere anene igantu gakai mutuma kongerwa kanenkerwa ndagirwa kimbera the other ndimbire mama na munenkere budget na muthithirie budget akwira wiu oni thirikari nene wana chamba ntura bati kwirwa mambe muchore okwa akwira wiu no ugore atwaragia nago aragia nani ndi u okay woni na we twina lakini we na mutuma kumara wambiririe kwariririe mutuma it was not mutuma kumarere on ndamwariria tutulimanana tukaria so mutuma emu Methodist mwenzangu mutuma William Brothers itwaraia na nyale mwe na ije no mbugio ntu na ngabana akaiwa ka mtungi akaiwa endo lampomba kwira baba
baba patitethia mutuma kaba kwenda mwangaratania aba kwenda kura na future wa buru na mutuma atendo wene na mama kinya wigwa akiaria. Thank you. Baba beti gwaruone eterete agametie muromo etera makuya tonya iroje ukanywa kambira Meru wewe ndwe ni ayenduma bogoria mukuruka ende ango kuruma nana nda kuruma mbere muntu ukochanganya ntu atia buge na arwa boina theri angabana rojo buge mutina ngabana kabwe biwowa kenda Meru bathikiria kuskura antu bathikirite na batete toroyo oju arwa ndira president ari kuno sone kuru mweterete nethire mutumakiri aithikirite na muria kakwithinerio na ndwe achoka renge atwira otithinerio na mieri 3 ithiri so ya Meru yari mwandi mutumambe tesho mutumambe ri otithinerio na gabana kandire ni the president ya kandire ngone otithinga tha history ya Meru no ntuno thamire Kongo utigwata ni kwa kandire oni matete kandire ndege alafu edwen ariwa mutuma na thigirite so mutuma nonete thina ntuko mutuma withate na muntu umwe na muthwania Martin Nuru yana mwekuru nyumba na ni beya ashethi otendo ereo so mutuma kufumilia kwa we mwaka akoywekia kenda kusave Meru kenda Meru yithirwe antu aya muntu yo karongo wa muno ariwa kawira imuchore omithika kawira batu mochore amithika ile amutethia ategengo senete otomo kandirie ntukwira metheka bwitherwa betting na wangaba na Meru ya siasa kandirie ni ntukwira metheka bwitherwa betting kele mangosini atore amachokete arera Meru tontethie ni kawira kuringira nge women rep barabara abo 2017 abera kwagiloke metheka uno chore so metheka ochore kwage akawira ochore ba metheka akawira nontu nwe munene o Meru thai katumiro ruto amwira uni na kachaua amwira unte kwenda kuona mwangi Mount Kenya rabumite so metheka we nontu kandirie we mukoro ke Meru atomboreria mwangi wewe bebe atomire Martin wewe metheka watire ruto Uhuru iwetherio atesa Ruto miaka ithatu atesete Ruto lakini boko myogenya kwendera ata kwakarire mithika watire kinya woni ibe tumire mbwa ntitulerie ntomuromembi maru ibe atumire tura ntwethinge yakwana ukatulerie kawira maru ringi katweti akieto kivivyote vile ende kare kwa ya kiembecha buku okay bere yake we makarina atire makarina bere yake we ndenda kuria mheshimiwa Romano atire you know what we are trying to say here ni atire mheshimiwa ntwethinkia na ririe kire media not once but twice or thrice maita uya thatumbua watiri wena gavana baisawa nyuma yato kwethura ikiumbuka actually post emwe ya Weru TV ni atumire na arawa ni fake atati chuningari arawa ati chuningari but then yewa wonika ndero meritie maybe nonto bwa mantera ya karika nonto awire atetire devolution conference atetire sagana na chunuro allowances abisa baki bobiche ke ba chunwa then yewa woni na gavana tu sawa na serikali ya mama iko sawa maybe kenda gavana maybe kinyebu andoni ya mwira okay katudhirie tulo to opposite na tu maybe riro gavana abati kwe na kudhiria tumantu so ukakwithirwa munini we na kwe akawa tu sawa na kimenya very well kwena thina akwire thinerere o yes mutuma DG tenerere o ikuthikiria antu babo mu mislead nontu ukalwerinya ke statement cia kinyare akware mucemanio kiberi maua barabara maua no ibiru ya boeba mheshimiwa mporo bakiwa imbaretie na mutuma ituraracie na mutuma ntukwenge juzi awa indaretie na mutuma that means iba kuona na bakaria na to ko expect twe bendelea witania bare amwe kwitwika mutuma na kuthikiria antu baraba kuura thirikari mutuma nuo bati wicokera ari ombere na yire ntukwire yire araua na kuwa sore rate bati umiwa media na kuthia gutena action ukethia na kuwa sore na rekane na anto ya makari na babo muta na rekane aba mante libo muta na rekane na rekane na bampuro bo muta na bakadhuri bo muta
no ntu ibo bawatanie na governor Meru baromba kura baikimwe ibone urathina yumbo solve na ukethera CS na araria ibtone mantu eta na renge thirikari ya Meru mostly bari kuo kwina executive na assembly kinya assembly no yingilie through the speaker no bende kumenya na ndende ngoja makarine woni kwaria kinya speaker ndenda beria kureta antu ba together no ntu kinya ba turi kwetha kwina ndo turi assembly through the speaker itweta tukabwithe mucemanio na gavana twamwira kuko hivi na hivi na gavana twenda ukwita una so ukawa ateleka ni atongeria makarina romano bwakuwa na atiri thine yonthe yambiritie na deputy governor Reverend Twitite atiri na kwaria na antu bara bakuura thirikari weje na kumenya akimenya bara bo meura na weru bonene na nawe wita kwaria na bono ntu kuringa nawe miario ya mheshimiwa Mpuru kuwa ni ndirariti na Twitite then baba angina bo kuindirariti na bana oba kuura thirikari then kinya unite governor do not expect no bayana wona ni kothekia really mateni magavana no tuma Mpuru na bamagari na bona ukumira ukia kwithiro kubuta antu banyambene na ibo muntu aro amirite Mpuru agara wa mara ka akubu akwingwa muna akwingwa akaringira Twitite aringira mama respondie mama no mwira wantu bo kwaria bo batebui ndenda kuonania ni tonto character mama tu monera Romano akuwira Romano ari ibarakia ngavana juicy ngavana no CEO kinyaka etankaira mama wina makosa kanai no ngavana Meru nyato etate ba wetwa State House ngavana atibati weto chokaniria na MCA CEO no kinyere kwa president kire na kyo resources gavana abati okira amwera bane ana bakwa ngachoka kwaria bonara abere ndikireni agere nyaba Mpuru kireni batu tuonekera ngavana president to eke na ke yai mathina to takwariria yo nara mama no to character we ne akorumana anjiririo south mbere president number 2 Romano ari watire Twitite kanjiririe witania na ntobara batiendete mama wenda obici kanta mo example Romano obici ere gwithitu itwari kuona wowe na nyendu inari thirikarine obici ere kira itwa gwithirie tumere billions of money yandi contribute governor yandi kwa governor were of honest nambi obici ere tiari nara tonekero batu ma chairman obici ere gwithitu ere contribute governor ukwithira muntu ro kuthara Twitite inchamba mbithi na kwandikira Twitite barwa amwira woke ya inyate governor kakwera anto bame abarenda wikira muntu ukirio nto ibwa mwinyeleli ara maskini atona inyama uta yo tora nyomba matini number 2 muntu oro amire ombere kuruma Twitite direct no mwira ko kareka na mama nenduini na mama bukarongo tua bara kendele borie nimbeta itano to agarantha moto kinyachai ndo mana bakona ne akawera itakando ara enduini na kwa thakawera amwiro umwinya kabicho teke nakyo ndamurie murume imwana to bukuinya ndirere enduini woni te bo support na into kimwe ukia kwithira Twitite atithire no biciewe atithire na ariti bangui Twitite awe na ara kwitindi bite bangabana bangi ateta batu nyambenere tukarwa makibwetu na toterwa minyambene no ntobwai tutorwa minyambene no ntobwa Twitite turwa minyambene no Twitite nyasisi bara nduini akuira Twitite no abati kureta akawe nyani de pata de paso thirikari sisi ona nekerwa tento Twitite ero atere kakwenda koyete kya mwana mwari angawegembe otiania ile tokariga na sisi oire ngeta morie kioria na atare ke mbaloti era ikawira au tunywete mwana otiania tunywete akaomba tunyo otiania ke nenkerwa Twitite ke ndate bange 10 oro mwate umba kwandika kawira etherie bara uti inya kwa kawira thayo uti nywa chai thirikari ngera ito wetogethera sisi nya chai ati uyuri dan mutugi ari kwira atire bwana makarina ura watetherie kawira mwangaza ni murega baichu na timutuma aritwa Dan mutugi kire Facebook kira kuwa nani kamwire tiania tete thui muto murega na embere tete thui murega urotetherie kawira kendo na kura che tiania imuntu wito Mpuru ntwaburi imuntu wito Peter Munya
nena metiania arwite na bau one kithe akona kura. Number 2 kira kia atumire twira mithika na choke twa munya na choke twa mporo na choke batu mendeleo yonthe itukuona kawira na kwaya na sawa na kwa naye kira kaburo akena manara turienda batu tu aki na gavana ndendo mwera ntena ruritho no te wakura we mam chokia ntwethingia batu mantu yetu ya nyambene nara kukuyo ng'ombe mamu tumba wenka tukaringira ntwethingia akuringira unekere ntwethingia obiciewe teba ki areto ata county secretary te county secretary arairia mwane to barwami no ekurene o mo appointed uwa tukawirua kethe akwithina twine onyambene utwirende ndachokerie mwane nu magari na ngaigwo winchokerio mai boru ngaigwo ke ario mai batu te wogaria tu twabaganya tuone mendeleo yabaguira na kingi na kia Meru kira babati kumenya kawira ngwira kurutanire ritawa ini councillor kinyate MCA kuinja barabara cheruta wi councillor na baya wangiri thate turienda arute ngwi yera ndamwirire okwaya na ndawa alemavu yabo bakutheta no uiko ibonerwe tukaiya twamurie na ka MCA nafasi wo MCA kioroke na kuinja iwo wone kerete 10 milioni nte ya kurura etanto bakuinya bobere nkobubwitheria u utea MCA ngwine kiri thirikari yenu ya gavana Kiraito Murungi antu itare aba uwa Kiraito ati kuonekana mashinani then thai kawira mwangazo oneka mashinani babubu ina thina kuoneka ikurura inya kioro ankwire no kuona awita kira benda bawa Kiraito ati kuoneka thina kwendia kintu akukwira tiri Kiraito no bawa ati kuoneka arathiulunga ararura kabro ararura cibitari kitha kwe muntu urutite ngui na ngabatwira tiri kiraba kwenda imuntu kuoneka utheri nyambene na akibuta bara bwinabo na Martin ri yo kwi morea utiaye kuingilia family ciantu morea emukoro kawira uyu baromba no ekura imutuma so watu kuthoma wona yontu kare atu no are ufasi ndio kwenda kuingiliana na nyama teni na itare kinyara kuingiliana na nyato leo ware tutukuria morega are morega na rombete kura na obisi fasi gentleman no tugwenda kuria mheshimiwa atiri kuri issue ingire jire yoro kiri fan page ya mheshimiwa gavana Kawira Mwangaza gavana na aretire barabara ritoria mukuru wa Murega Baichu. Is that in order? Ina barabara wire. Ne kuma inyawe na postite kuma kirunga kumira bwa mwariama akilukira actually kwa ba Murega Baichu kwa tawa kibachi menya nkwire batu twinde twi wanadamu na ki social media manto ya moito make ari uri ndui ni wa bateta no etera nkwire bwana wakararia na ndui ni manto ya ki social media kinya ni posti manto ya mwe fan na oni ntishwa no ita confirm wayirwa e confirm gavana opostire awa Murega Baichu me Murega Baichu ngambere rumana tere Murega kwa agure kwa ndo botene tomi orianto baba atiri Nairobi nuona barabara ikiandikwa Atuoli Road. Martin re. Ikira ngabana imakosa je kwena barabara hiyo kurukirite kwa baba. Ate ona wegera ntoi Martin re. mheshimiwa ari uno tena kumenya Martin re. Ando atotaka Martin re. Ando atotaka anya no tubo nini. Nyake bage netete sibitari mama Lucy. Kawira heta bara murea tena thina nio ko tetere neto murea yengo support buyana goyana neto Baichu round yana goyana kozike bage netete sibitari mama Lucy so wekira thina lakini namo biti ya fasi gentleman oga tumura na mute ko tetere vito ko tetere watu sibitari okay please kindly tafadhali barabara eu ne vongi ne gweterwa tunengere mheshimiwa kanya mbele ya kwarasia Murega imukuru gavana Kawira Mwangaza na Kawira aumba kwithira aretire ona barabara ere bwithitwe bobwaya zaidi na amewirirwa no ntunda kuwirirwa mukuru wa we andika barabara ere maybe proposal yetu Murega Baichu Road na maybe no ye ka actualize no ndo ya actualize na kutena ini problem no ndo ukalweli atongeria baba kulukirite Kenya most of them barabara nyingi ye imarietwa so kuandika ki social media kutena ini problem na nye ka actualize no ya actualize na ya karabu mheshimiwa ore mbunge ne miaka 10 I know you know the procedure yeah ya barabara kwa walietwa
that's ibuonto ndawa ekinyeke ethera proposal me ako post ki social media ote makosa ya leo. Is not anybody, just anybody posted. Ti woni posted mheshimiwa. Oro posted ni governor. But there is no problem. Kade ne rekweleo. Maybe. Barabara ne bu ine gweteri ote post ote na makosa no ya rekomatin. Ote na makosa. Ito eta inyamo chema nio. Gavana Bwega kwina mama usi. Ndito kuthetera barabara imbeja cia nyambene cia koka cancer center ikaendwa timau barabara nyeji onthe yeto murea bonga chioki kinya sibitaru we maua ekeya cancer center ekeya wete oko maua eto murega na nto murega kwanza tatura no maua muchoro maua muno cancer center antu oko nare oko timau na kwinenge mutindwa ekeya wete oko maua neto baishu sisi hatuna shinda bonga ne dada niokwe ende ruani au ruko tethina niokwe ende bitu kutheta batu ni butu kwetherwa kaburu ekero ara batu tukaretwa manda butu itoretero kaburu chieto muria chionde lare muria meakwire meda thirikari nende yina mwaka yumwe gutirio mama ngavana angu kosoe twira project imwe gutirio ngavana eta inene one akamatete dikira isipokuwa program dikira mantu ya mandiguti na ng'ombe iri project ya kanisa ya okolea nethi no athithie any time billion. Another thing utirio ngavana eta ndene want mantu ya maendeleo akamatete ng'ombe na akamatete mandiguti awo kale rware mati ni kambira ono ndo akishembe awo kale rware kwe na roi rwakuthuri gira itontu nene awo akoro midipune kwe na roi gira itu akuthurite roi na mwaka meri tanga turute wedade ute bonua yago wiri kwa irwe rwako ninya ko ende akwenda irwe rumati nako wiri kwa ya akarura ogo no ntumite na ndaigwa maramiko yako na yakunanga ikimamo na ngiro biro na no kira makarina mena iyoro kathithio ro thithaia oro thithie to na goko munya no go kathithia ke mama na ni ntengo nthithina na manga batu turenda mama turenda nyambe na ri touchable project it is a good project it is a good program na uni awe program webe ya sana live wewe ya governor kwithwa ite kenda amenyeka it is a good thing lakini ari kuri atire utumantu ithingana na ara ya milioni 1 mweri niki atita achu ama kobokubo ko ende batindane mchara deputy governor milioni 1 yote kinya milioni yokinya milioni 1 na bwana na ndi mantri ore atikumenya deputy president wangu ari 1.2 million tukarongotia Meru teka mu tothingie na meri ena inya ta na ngirobia gira ngiriegana ationa ngiri 20 cha ko utibati kwa area ntu ngabana kawira mwangasa rietite mashinani antu bege mbente antu bege ali jura barabara ndora no koko mwirete ari umete kithongo nontu nkuje ngoge kuna kubanga antu bakuringa na ndre thikira nkwira mati thikira mbere obe tutwitau akauga ngabana kawira mwangasa utengugitite gembe tingabana kawira mwangasa imakobokobo aki ayeja nayo tutalile mwe ma antu begembe ibaije tutalile mwe project ngabana ibabaitirite ngoge ground kwina kwao we kwina barabara with the time ereko barabara nya kweno thithire tomonto barabara ndio era kanzelenja ugo yake ngabana le ugo yake totalile mwe yo bwetheretwe ugo barabara egweta gwaku totalile mwe ngabana mbere yo matuka tureke rimora kama tini yako ngoja kwa project uno touchable project touchable ueta for example unbumete kangeta ueta kangeta ukiletwene kwe antu kwita weri ukoreia gavana bawatanirite na MCA kurekirwe ndarasa na barabara ebona mbere antu abarabathio lunka kuraya kwe barabara yeta ya kuma kangeta wita kauma barabara yo turethuki ndamirurite kitambo no ntuirwongonere itura ndamebwithia after some days igeta roi beta bamebwithia bekira gabions na antu baritia vizuri sana hiyo ni example ueta kangeta antu kwita oithune ikukuthuri borehole ueta antu kwita ngoja makarina ueta kuma kinyanga kwina makiani kiraya barabara nebwithitwe na ekabwa rwiro kuthuri I'm not very sure githe lakini rwa kuthuri na rwatura na rwabwithwa test pumping na program ira ndaibirwe nontu bibi tabwithwa kini equipping no mbese thirikari kwe program ira bangite kwithwa equipping
niyo yeyo next no ntokinya waziri orwe no kumegembe central bwana muthamia na indari no ambira dairo by program ne wekira kubwithia equipping solarizing na nto bambiria kunyoroi so thirikari ye process ire rutangwe yes kati kithimo ingi thatu pirito watitikiria tafadhali lakini kire SMS mwarimbira ira antu bau na Meru budget ya DG from February to date governor amekuwa akitumia yeye pamoja na yake. By the way, deputy governor were atediritwe na beti ida batu kwethiro obichine we atena allowances ida batu kwethiro ena chio entitlement chia deputy governor imbio manze untu mbo confirm no office lakini urako ngoja makarina nkuire office of the governor of the deputy governor either and office of the governor. So that one is just one office. So governor no amue either kumwa allowances kala mwata. So au anything can happen. Nankwere onda wante kumenya nontore. Nankwere anto baendo ene. Amo kumeoto ware riwo me anto baroyana na formula. Meoto ware riwo kwa kinyolewa. Meoto ware riwo tengu. Please kato ketimo idanto lakini bere dimo. Kire Facebook. Atire katibwe na ata mutegeria kuonwe kire Facebook dan ritwa kaima gichurwa elections are long gone, they are both elected on one ticket. The issue of huyu alisaidia huyu is neither here nor there. Masi chongerwa someone to tell Edwin that Nyambene people are never intimidated. We can do more than he thinks. Dan Mutugi akawa kwanza yule alisaidia mama ni Murega. Okay. Kuinongea bado kiri Facebook still arua Gideon Ken arua Mantilea tupe program ya maandamano Mwangaza akiguza Mutuma unaguza ameguza wa Meru. Simon Mugira Rua Martin say hi to Romano Mweto. We were classmates at GS Secondary in the year 2001-2002. I am really happy with his achievement. Okay, Jackson okay the classmate Rito Simon Mugira. Jackson Mogambia Rua, the relationship between fish and water makes me believe that betrayal is real. When I saw water participating in cooking fish. Okay, hii imetoka wapi? Kanyaru David Honorable Kiraito called Kawira drama queen for sure. She has proved him right. Meru tuko na shida. Our governor wants to work alone. Hashirikiani na kiongozi yeyote. Na wema Frida Mutua kawa ndarene governor na ririkane nerirwe Senate amenyere rume. Pride comes before a fall. Kawira ache madharau kiongozi na wewe naye mwire atie okay. Hello Wero. Wero. Hello. Eh. Hello Mutu. Hello. Mugeri. Mwamu no mukuru karibu turare nao. Kezi akoro. Bauketheka. Ai, ya tore kongota. Mambo ya bondi boroga. Mwago bakena boshisho digera no madama ya boto Mike. Yes Mike. Ndio Mike kuma metongo. Na ndege. In fact nda ikakaire last week. Kere tukio. Ndauga ituwezekana. Ngambana na batera ko kanya wengwa. Na deputy na boga kwaria wepo bora sometimes ngali ke konga na jirene tunapigia baitaitaga supporters in both sides baga kiendelea bodo no onge either basi mambo sikisani no tu kana bakari na ngarama na pili na kari ku lakini supporters by both sides Atika inisaita. Natoka karo buria. And that's why we're not going to get safari. So the Bwega ikiwezekana. By safari pale. Batako oriye bodozi. Either mwanasiasa, either ijori, either nini.
bari bo baire deputy na ngabana ba suru bo baire na wale wakwenda bina amabo ni bo baire sawa. Okay. That is my mind. Thank you. Yeah. Asante. Hello, Wero. Hello. Hello, Wero. Hello. Porque vivi a tere. Quedaría por bonde o bacali. Pa que de caponde. To que mbere a tere. Kuliko guru ko ya mwangaza na mutuma ba hata nibike. To que mbire kiongozi a tere. Ndio kambere uli kiongozi mbire tu nkimona maita maingi. Na kiongozi hii tari mwana mmoja kevera gweuna na tuira kudura kawira na omuna ukunjia njogu marwa. Kutigane ajo gitunge. Tuya ngituje ki mukuru mantri ndi muire atire. Mantri mukuru mantri ukireka ko ngapa kupiro kabeto ya maoni. Na mutuma wangu atumbo samoni munene wawe. That is the part. So no mwankarere umirere araja nekenda bala bakamwigwa kida munene wakai akaigwa kinero mutuma. Mbere ranto bo bere batu tule amiri tumbe ya penire pia twaja wampempe chakadeka na chuka hii nguko. This is 21st century. Tuku batu tule amiri tukuona. Na mutuma na mutumeria na reverend. So akiwe mutume na reverend kubugwanini ate mutumbo omba kumira akeja gutwaire batu tule amiri urongo. He is a very innocent guy. Yeah. Then our governor Tinavina. That is all what I know. But I wonder leran kevira mtu ya kiongozi no wita kwa advising governor as who na idea kuna umebwiku. So unira mpomba kuga na atrini Mr. Mutuma me kichunge. Governor na tegediwe. Achoke abeke assigned. Achoke areke kuba zikira bagwa musaraundite. Achoke etemunini oreba karenzi nabaraniriye. No, in real sense, not respectable. Didn't kuona mtu ya si akire kwa deputy governor ule kwenda. Point number 2, waliro Meru nte waliro Egembe na Nyambene. So the moment itu ambire mwekera hiru waliro Egembe ro event na Nyambene gento kikambere gento tukuleta ndo ano ndikuwa kiongozi wake kile kuwa kauga ati parliament kedatu tutijendwa. No, you know tutijitaza kurwando enjara. So mwire on keveni gitira kwa limanto jeni jendwa na on his behalf na kibwawe. So akarije ka kwa Meru nontu itukuti kwe mumiru hapo na wala tukinyito wina that time ya kutiru ndo ile twaruja ile ya mbere ya multiparty. So ngitokera kwenda ni atri mutuma nitunge. Ni mumiru wonse one haki yewe. Yeah. When I see movement in the only movement batero teka mugende nkone my brother. When I see mutiganya batero mutiganya nkone my brother. So my brother atebatere kurira mbona medho jawe na nikiri. So we need a lot of unity in Meru. Na ti uchamba na ti kwaja. So some of the people mtuwa kuwebra umari teka nkuna ngona mutuma I tell you ngore gichunge na kuba bangi na Meru mbere as from today. Tekera one kule antuba kuba umari te na norongo bugundi no boko depend yoma lakini umana omuna weru weru tubo kuiba pu. Kina umodi utumba kuiba uma. So no matter ito ni biubia to no matter ito me tuwe no tumira to ambire kwaja no ndo ikeja kudra mandoja in between DG na gavana ndio ata kumenya the reason as why PA abuti the reason as why secretary abuti the reason as why dereva abuti the reason as why mandoja mangia viveke the reason as why akaipwa office nere ni to ile tuliru marunera romberwa acho kite nyomba ilanko what has he done but atukumira ngono 1 2 3 yeah that is what must happen nondo tunakuruba kanisa tuna akuruba ndimete tuna antuba bayije muno respectable antubene heshima yao but you cannot even country ati mutino tombokina
Thank so you. let us call a stand, let us call kichiko gichunge, that's where to combat on Otavio. Thank you Mokoro, asante. Yeah. Asante. Tukiingie mwe, halo Wero. Wero, halo. Hello Wero. Hello. Hey. Hello Mutuma. Hey. Hello. 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 Hello, karibu turare na Mokoro. Nubugi. Unimbuye kabisa. Keveria ntubau kiongozi unkeveri mantile no unkeveri Ba ukethe kabonde. Please waturingira thimu ni cia sauti ya TV kukenda twarane na ituringine thaa kidogo. Halo Wero. Hello. Hello. Tata Martin. Uko ya sana Mokoro, karibu turare nao. Ni Tonga Gumayembe. Yes, Tonga. Yes, sasa. Kabisa uri wata bro. Lengo na kuwa. Kwenda waambia na endi. Mugare yenye tamno. Tonto watu tutana ya na yende na imenti. Na piania. Na tutitira kwa imenti na tutitira itagenda na piania. Kwa wakiaria ngabana buradi tutitira tiroboya. Yenda na kutangwe Meru yombe. Tuba tukubikira bakiare twibura botwa bare atongo ngobe yombe. Tonta burama kadina bakwalire na ile. Kwa itobati pedere batuto adrana antone. Ogenda waija kabira nyangombe ile yana. Ari kaka mukuru pio ngombe twinyeka iyo. Lakini ile yako zanu ndoma awera nyure mwaka nkera njao za nyombi mantera yeta buboya pipe ya na pipe mwera ndi buti ko yare ko rumu no ntoma itama njanta abo kinda ko uba batigweza akeze antingena mwa wala geza bakimenyana ko bangira antu tumtwara kyandi buti amatoka akimonja amatoka na pipe yemo okuigwa ndio ila batigwanga account uba na mutuma so kudovia vyawe. Thank you. Ndio ndoto abira kabira na mutuma. Okay. Ndio. Asante. Thank you very much. Kuri mtu mori atire kiongozi ari atire kukia kwithirwa thina kwithirwa irio atika governor na munini owe. Then nitio ntu dereba kubutwa, ntu secretary akubutwa, and how come ni juniors ni baba wita kwaria bakiara iria, you know, deputy governor including yourself bere yau Mugambi Kefas Mochenaru. Hello Martin, what's happening are politics of divide and rule with a focus on Meru 2027 elections. This is Mwembe Omwiro division politics season 2. It is a continuation of divisive subtribal by bigotry of Imenti Tiania Embe to achieve a political end. Her Excellency Governor Kawira Mwangaza and Deputy Governor, His Excellency Mutuma Ntwethinke came together without the Mbas, PNU and NOPE politicians beating drums of war between the two county executives. Furthermore, none of the brokers are fueling the differences between the two supported Kawira or Mutuma gubernatorial ticket last year in August 2022. They are just hanging around the deputy governor to boost or revive their political careers. Meru needs unity for development. Governor Kawira and her deputy cannot fight for the next 4 years. They will soon sort out their political differences in na watawaacha kwa mataa. About that, ndueje kwethirwa irio, do you think ikathira? Nandi mbere oni athara kuri antu pendete Meru antu betigania na Embe antu na antu genuine kuona including kwanja ali te baba uyu te Mwigembe omutukano ukwao makarena na iji no imuru kuona ore akali imu Masai
indi twalekanire no akaregembe no nandi what is there antu begembe nontu the most kwanza nandi supporters nontu indithite siasa ndi urathiurukite Meru ndamenya imbibenda mbibagwira irua kwanza antu boibo mpendete nkruki antu beto baimenti na kira gituma tugucia mantu jokarajeka mantri no kwenda kureta kugita kanthi agita kanthi kegamba gakaro Vietnam au antheu ni onetwe matharau theu ni thrumiwi no ntugo interest ciao now ndoje kathira na ndoje ure kathira na ntu bamantri bage ngwiche gwita na maandamano jathire very soon ndwe kathira no nturi kintu kionthe kira kithera kirione antu gwitikaniria for the sake of Meru au mbotetheka ngwataniro ne te abatu tumba kuya nda hypocrite bumba kuira ngabana nyanchemenie noe ntemeni nyang nonjirene ndemo mwira ngabana ndoweji gere nyura bumba kugwatanira but now ndoweji kira gituma wona itikuremoko itikugwatana iba mantri batonyerete bambia gwikira mbiribiri na bampuru na bakathuri murungi na ndo bakathuri murungi utuku inau ali atikweja muthenya ali jo tuku ukone thithio bazaitie mundu beru magi intobia onao na ndio chwa muntu mbia kuthia ali ndo bagweta meogo mirogwenda o manule miutethia mira no ntugo mira thai okay tuthiria up topic yemo be ndo tonya mira ene no ntu muntho mira imantri na ndi ukona muntu utukwejite ya mundu kintu kira aja Martin Gichunge ndura no kambira ni antu bagwi position ura bakenga ngabana kawira mwangaza 2027 tiago gintu kina thina na ndoje ntu mutuma ntu ithingia mutuma bagwethire inya ate kumenya mbie kwendelea omba gwathijinya mantre na kwandamanithia antu mutuma bagwethira akithugana yari ethugana ya thiri but let me tell you thiri neo yonekanaga antu ara kwina peace kutina gituma no ntu no monkenya ngabana wengwa romano akiriori atiri no tumita mantri no tumita makarina mporo ariaria o katonto bonde balearia in deputy governor bonde balearia in deputy governor now nya deputy governor na batikumira ga atiri ndoeko mantri bwantwaria no otio bichi nyangethera akara mariko ne nau akigo no ntunyi abatikuga no abatikuga unde deputy governor Meru dineshima na mama ona lempinyire twe ogeta kandugairwa no oni ogorwairwa no ongano igorugirwa no oke kya ote mukowe and what is there kera makalina deputy governor abatio chumiria ya muntu murume ya excellent deputy governor ore uganu mekiumia kimoto na ngwataniro wa mama akagarwaruya kwa atiri nindo ekwa na mama gatonyerwa ntigire nindo ekwa tukamenya tukathiria ndoa yetu na mama lakini ndo etonyerwa Martin Gichunge ndura no kothia ndeji tigo ntega mheshimiwa atire makarina so which way some quarters iri atire mheshimiwa governor Kawira Mwangaza niwe ngo uchenjira marina nonto aituma juniors chief of staff county secretary CCs ibo weta kubwethia press abakiwa twire umira otwire bakiarairacia munene oradi because I thought deputy governor niwe munene wa county secretary niwe munene wa chief of staff by hierarchy so menya utumba kuinga no batumite no wethire aba wira aba ture bari nonto I'm not sure nonto no baiwe bongwa batura bakaria na biombo tuma muntu a conclude ni ngavana batumite nonto after that ate yo kanuki governor na nwe boss wo obura rejire ku atiri kwethiro nura yitire kilo itombo kuroku karuero obura yiro chokeria governor I think na batio chokeria akwere bwana Gichunge siasa timanto yonde ya chokashwa na maybe akiocokia kukithira bano no buba kuiru kenda otegwa kwa owire ete akarwire mwe kurwo embu okathikire statement era ora governor awire office-ine tiko kunura office-ine tiko kunura okenda kunura itorwiro imwe kuroku ore onyire onure but now nonto siasa ba mi magnify bendo mionania ya kama tuma rubawa the timing you know ankwere there is no timing on manto yamwe na manto yamwe we mutongeria kwe yamwe lwela siwakira
ti lazima comment on anything that is being said. So antubara otora bakaria utemea kuigavana obatumite nonto utewa wana abatumite kanambi na thinera yambiririe mutuma kithira buru na imbwire from the word go kithira nererie ko solve thinera through kurea kuthikiria antu bana kampu wingi mea thini mutuma ka kwenda kuonwa no twinge kawira ka gavana ibu nto kuona kanete mwankio hivyo bio mu mislead na ibu nto kwenda kuria ibu nto kwenda kuria atire bwana Mantile alia kwa spokesperson ibu nto kwenda kuria atire babwe maoni yabo kuyobo kuthiolunga bukyo kasia bukuthira ni nembe bweta tiane bwe imenti maoni yabo kaendia na 1 minute mbere achokia mbere Mantile achokia lweli ba bakuyukia maoni karote uraba inoe ni munene okiama kenopeu Mantile isapoto omunya it is okay ni akariba Meru so ukalwelia antu bara batena ti maoni bakoyokia pase ukathikire statement yo ti maoni statements yo political statements na abakuithambirie thani cionse siasa. What do you think what they want to do na bantu bako litangabane tene of course ikorona ankwire Mantile na ko mea kuthambiria mea Mantile muchoro ko inkome interest ya Mantile maoni yabo ko yokia interest ya please yani wako dhambi katwera Meru maminyanto bagabeche thani oithamba so intisheni ale thani no munya thai atenja otogwa no webo mbetela kiwe unishi msimamo wakwa muchoro gwake akuona thina ntemutaya ndiretho ndio munya mwanka nanga were amo ke akari ngibati achoke ante lakini ntemutegia obo ntara ndoke ubo mbekira mya mtu akwera ore muntu ka wabo bonkwenda antu baba minyana twere Meru mati ndutaka asia Meru tutukwenda tuwo tithina nereo kusisiori buto bichogera itare ringi mukuru uyu akwa ribu bweya awa rira president yayete nethire mutuma ithikirite mutuma matini kenda nyota atori ciori biu ringi mutuma akuandiete mwaka ngirete bura muntu akabiro thaka na arawa antu bembe tuicio kabiro thaka iyo mwambo yo atumire na araleza thina arawa thina kwembere secretary ko nabutirwe thina yako kenda muntu atwire oti thina boyele pio ko naitire boya thatu ginya muchara wakwa nditade ntona yo meri karibu ile boya na woni ofisi kwengo ofisi kwero ko barwe ko toro tuko kwa tukambete ofisi nenge irankuru lakini era etumirete mbia cia uchuru wa Meru ni onkwingwa na ndipite ngava ni ontosho ambiria cionge Martin kenda Meru belewa so batu tikatura cia kwaria na tutita tukura cia andweri Martin kwa ina ankwira president na deputy kako yankwenda kuitakire ya Meru ikurai na ando MCAs na ngavana kwa yo ambona ngiaria ali no araia untaria mo fanda ando airia wewe kufandi tiko kwaria ntarie na nte yoga cia Meru TV ne kusikawira utionda ari na uwe bakuwa eye ne mutumo kwari atonosia ngorowa Meru kiwa kya ikya bene na kithuri kikawadire mwenchako akinyolewa tia chako maji barabe ngwene bayangire bambire kwingwa mbere betonga wakubu bamwekoro ntwerwaki bamwekoro ndipite ngaba nora wale rorombete amunya kaberia bobo ndei banire after you onde kwethwo mutuma na wetade so Martin batutikana makarina tura sinto bye kwaria turi ari ante turi dingia kwa kanywake akoro mpinyeli araririe twe kanisene Methodist Saturday anto bararira kanisene abera onete thina na obo lele mutuma ke uyu na monete meri thato ithigirite kakonene na kabuti uri so ndiri atire maoni yaye nure bukaendia na Martin maoni yetu na tukaendia ri katukwenda Kenya na Meru waminya deputy governor Meru burako thithirwe governor we and then kenda wo muntu akiyo ko yakwira deputy governor withiro kimimbi wetare kwetherwa so tikatuwe gutukaendia tutinga kawira na buraki Edwin akuwa batu tutino kabila turithe deputy governor wa Meru to embe lakini kwambia Bwega ibo nguwete nyambere yo kunyuete na hivi kwambia Martin nango kana ndio Martin watire dai tore wele tore angereria maoni embe
kiumia ki tukanjire Jumaine kiania tutu igwendwe ni ayo tutumanira Friday na Saturday tukethwa twi region ya Imenti matini na Ameru bonthe bamenye batu tutino kabila katukuria atiri ibo ndipite ngabana abwiri otiritwa umutumo otiritwa kinya we Martin mokethwa imwana ku tuwe ngabana ndi mwembe akoya ndipite ngabana muimenti amutiritie u twethwa tukithitha shafea matini ndenda Martin ibo ngwenda andu Ameru batucogerie jindwe mukuru yuri akwari boye wakagara cithirikari we utethia mumbi indi nuntu gara cie utethia mumiru tu utethia ije kai wakaria kwariria internet cia mutumwe internet cia tuithe nguiko tuithe tutikua mutuma na gavana barwa lakini gavana noe na makosa na narekebise makosa no tunoe kiongo kia Meru thai tuketa ki women rep atumiria kwa aria gavana tueta kire MP vonthe kendo te wa aria gavana tueta ki senator utewe wa aria gavana turienda kire atongoria vonthe bara bende ne Meru county MCA utewe mumiria areta kurura karura nyaka barabara karora ombotia kako MCA inkwaria nona inkuona nao jiumia kurona batu na inya nyamba ene tuthira kira nkuromba mama re kira nkuromba mama bwithiani mutenda mama to bwitheria moto tuwatanira Meru narete atongoria bonthe no engavana narete thikera no mwako agaria mutono kwe okawa ngwendu nyoka wangu enene ne asisi etanana ne mutuma no kuona mama kira to mora mateni dira etorenge president tethigera no to ingwa kuromba dira etorenge president Rori were the yare woro. Rori egwere the tiu yangu wa mutanga. Dira mama eto president. Ete ari ya governor. Are ki ochokaniria na antu baba ri thewe. Ironga tambua mama. Dira mama kamenya ndwithingia imuntu yoe. Amunekire obisi yewe. Me ndwithingia mathina yararelesere. Iyara ya kono nyane ariti bangui. Na irira kareka kuruma ntothinge otire arutare muntu inyomo amwira karume mama au amami kwete heshima kinya kuwa buibwani isauti enene nende batukira tukuwe iki ora ariwa mama imuchore wa mithika linturi no mama te muchore wa mithika linturi nyaka nini nyata wiji borambi chibo weta thirikarine mama enanto bamunya weta thirikarine mama enanto bakiraito talelo mo metheka ora thirikarine si rafiki aliva metheka inya na metheka ende no ntu totuma batu na no inya wo witikiria kankuringire rui tauga batu metheka noe tuive inya wo ni metheka ora ndapinga ora wari running mate wa metheka linturi no advisor na advisor omo na Endwin legal advisor na advisor omo na Endwin anto amwandika na Endwin akurambia tio thikera ne ubarongoria na ora no ikasinio ba ni mwana ori mbere na ikasinio ba kawira thikira ndri batu kira to watri to batu ndene nyambene tuwitikirie nyaba mantili ndendo baromba bakabwithie muthiulunko yurengi tutume mithika aite aturetere ansa ya mama ne tewo obisie mutanojia ya chokwa ya mama ne tewo obisie nyambene ya chokwa ya mama ne tewo obisi akatu kunenkairwa kana ntwethingia kana kero kana gwinya nimbandikirwe indarombere kura kakandikwa number 2 na nyamba ne ututikwendre Meru rieni anyama Meru rieni na gavana waturongotia ringi urongo boka ilwa muro mutukuria turenda kuruma nyama methene kithani eto turenda thoke buru thikirende kenge nani kira ngondo bwira tiri thikira nawe mama tetomba inya tuitwene mbere mama kira bwa mutethia kona mama thikira gathikira ba wenda boya yana bara ba oritwe ba apply ngwe nas itiki budget ana bara ibara apply re itiki budget utere ya assembly Meru igurute viana ngoichi otheri nguire ito tobati ukoswa mama twithira Endwin kinya theito support mama na arabwithia makosa to amwiro kubwithia makosa kenda na atu patwira twire ya ntwethingi onto ito kuumania side imwe tuyite ngari chero maike nywa mauta to amwira nawe ni unau na mbere ntwethingi kintu atebwithia waita muntu kwatha worume mama ario bro kwaria na waita muntu kwatha otiane amporo otiane amagarina otiane na ana benu barabutiraniria abo kinya kawira aita kwa wankwa ene antobo ibu onto Meru watanithitwe ke amwe bia yuchaga anu
no tuire nenkero ngavana kawira Mwangaza 19 bilioni iwe wina cio mami turumie twithe twanene turekendwa reka mandibuti reka nae turetere project touchable imondene mamjambene tukire twithe ndikuria atiri kiongozi tukithiria bukwaria na gavana Kawira Mwangaza anything mantu yegie ndwewe na mheshimiwa deputy governor woni ngwirire atiri ndwe deputy governor otino itiariri tuno ntuno wambirie ndoa uriku deputy governor na yambi yata muntu uyu no wambiririe kurwa na mama no ntukinye MCs barabege mbiare abo au bafandi be Mwambasa bamwendia ki mama ndia kwari na issue ya portfolio na ntilvu na MC baba bakuja ki mama batiga mutuma wenka iro mutuma aronere ntigi amberia kugambu achure chumene agwete uriku na ndri na kipindi ne kinyika kabati ne 500 kilometers per hour ukinyukira kipindi yeu iko ngauka kila kitu na imo chuma kile uchoa ni ule umba kukurandi ige kipindi yeu kendomba ku succeed na ndri ndo eje mama atale ando na mutuma ntoithinkia nera kwe mtu utethetie mutuma ntuthinkia person ingaba na Kawira Mwangaza ali amantu mainge tutikwenda kwaria ngerekano ikira batu mutumenya kwe marando aliru ingaba no mainge mono ali jalo yo ubona ndi ikira ugwethi tatu ni kwarua nankwire utege tuki githuku ja muntu onokia akambia gutumiro ina wito igete Kawira onokia akambia just defame ukadefame nonto wamenyate uria oni no monka menye tende toira Kawira akorongotie bana kira no ntule kira ni utuma ntoithinkia mwira mugambo jwe chungu no ntu na thikaira unde ndu ni kiongozi no ntu nte kurutu eziaza no monka mutuma atonyere kwa kande mwoko engaba na Kawira Mwangaza tigo bakuba manto jegembe igembe na imenti na tigania bonde ibetu no monka mutuma athire okurutu bagisiaza uteokolea mwakane kere mutuma independent is a compress struggles continues komurera ndo ne independent gavana struggles continues ne tome akurera independent gavana na na mchara yo beratri mheshimiwa so abunge kinyabo yaka kinyabo batekwandira ni mantu ya no tudeibwa kuma kire CS lentore burako ari kinyabo atekwandira mantu ya ndathikira mheshimiwa Kirema Nguchini atekwandira ndathikira mheshimiwa Waburi mheshimiwa Rindikiri atekwandira ni mantu ya so the other day ni twari na itwaritie na mubunge wa Northimenti kinyawe na biorie ururia bwana gichunge ora gukari ukalwele mutumanuo na araumire muno akienda kuonania urathulumi mbere na maybe no wethire mere mwe onno mbenga kuthitangira muntu ukethira utathikiria my side of the story ukathwania iwo ndenda kuthitangira gichunge tukathitanga ki Edwin woni nkathitanga no ntu Edwin ataibwe ya side of story aomba kuthwania uma dina makosa ya manene muno lakini no ntu ibo ntu tukwenda kuatire kintu kembere na inde ikiwire from the word go mutuma akenda kuthikiria antu baraba mu mislead mutuma mbere amenyana na baredikiri na ngoja mama Karina bamenyaniria mama ba imbere autora wa bona bo butesa sawa na bona bo butesa sawa oni borambo bo advice kintu kembere ukethira account na inda mwire the other day na tutegua manto yo samo nambe me utongeria bo siasa tomo no utongeria bo ofisi ti mutuma samo ni governor ndanda wa mutuma batu ito ofisi na governor ba aeta kengwa inarengwa otu ofisi ya chuni ngoja makarena ofisi kintu kembere otu ofisi ya chuni okethira barwere andikiro yo muthani ofisi ofisi ra mutumererete nirere emunya na noyo kiraito okumire is a very big office owning commandant office eu na kwera thenere yo kinyoke thi owning governor okethia no kurara na ndu bakwa
no wirare wewe hapo umesema ni otu na hata tukaendelea kuria twerekende na kwena ofisi yenge no mama baba bararia kama tumabutie teke deputy governor ate butie teke deputy governor akiendelea kuria deputy governor for the next 5 years lakini aichokera wengwa ingwitike thine yathira na akare aguthikiria antu ya makarina baba kwenda kuona antu akorera omenye mutumari hapo ya. So the other day DJ Mutuma twirira okay weru twira ati no mona interview ba bwithiru ba antu 17 ati ndari we. So how come kile antu ba 17 na nwe wa sindire then I want to imagine barabange 16 ba kali bwana Gichunge ni interview ya bwithirwe o bwitha se interview no ikawira mwangaza. For example, ingwe na kawira na amureta ngwine na manifesto era bari barombere ni okura eri kawira mwangaza. So bora kubatere mutuma atibati kumislindwa ne antu ebela manifesto e governor kana ebela na kimuntu omwere ngweye bakarande nyo tha betere ki mwana inchi no mona na ngwine yao okethera okebwetha se interview wo andika muntu na muntu ore ya bati o conform na ngwesi yaku nango akona kuokoeta makosa no in the right way correct the right way. So in short kawera abwethere mutuma interview awere ne anto 17 babwethere interview anto 17 na mutuma qualify ya wangwe so na confirm re wewe okethera na erongwere imbibi utuma atikeri anto abange bayome adify bora bati kubwethe na governor nonto adify manto ya ukutwika na kuthikeria anto ba governor amwangu ikabeto campaign yakureire tiongo mutumane livire nakato kuthiria please yale kai mono ikembere alingire kura no ntwiri ndete ngabana kawira mwangaza goyo Jesu era ana atumiriri antu amefano mingi muno I think Romano na Edwin bakwenda mifano wote menya Jesu nkuru kadiri ni kadiri ota mwete wenda mweta kwethirwa muntu gavana no ge deputy gavana ni example na murano na family family weta ko winkwenda mwari uyu no akwa no kwenda no interview mutuma withirwe barenda na kawira kindoa kwa twika kawira aroina kawira bonthe bengwini atonu ina mutuma batekora kwa beta mushiyu we mwekuru indi ani aroina mwekuru bakorethia mucie lakini atono ina muguru batewetegerwo be ya mucie uriku kinyo familia kendo eu ngumu kiasi botiwa nabu makarira unikira mbumba kwatha mama kenda umba siasa wera gwero siasa kwenda kuthugwa narianire andipite ngavana we na mweshima na kithe andipite babarua mama atachokia saindi ewe mutuma ekwaria na njira yeshima mama mwirire achengana karwiro imwe kurowe koito mwelerwe kira kingi nimbumba kuare ikua batu no ntuituronere mutongoria wetu itumwe nafasi mithika linturi inya batu baraba pinga linturi nai tuithe twachokanire nyambene inya baraba kuanga nyambene kari dai nyambene kari u tuigintu kimwe no ntuituronere batu tuyato atenganithua twakara ya Romano no ndo inyogoria Romano kira kurwira na mutuma na kira kwenda utethia kyo kawira to area to Romano area mwere imbi yoyo ngo isipokuwa ndenda ndo bathato kwenda MCA bathato kwenda kwira na mbere MCA bonthe baraba umite nyambene urokuthwanio karwa mutuma momba anto ibakunukire no kuthikirira inya baraba bonthe toganire abo utongoria mari yara ya gani yonde mari yara yonde ya gani thai to kwaria musie aringeri kura akobera kamuri deba diritani onto we no arikuo na no atesere muriongi mwaka muriongi arengo imuna ndendo vera no nto muntu no mo bararo yana maendeleo ya nyambe ona kwere makarina kintu kambere arwetherie munya na muriongi na ndira mwera na kamurigania tariki ndamwira okorwo endra muntu enu aumia nchobi ke nyunya wana anto bothe na muntu akareke bichwa na inya no anyunya orareka barethia siasa mwanka obu arengwa thai barenda kuruthania kawira na mutuma be mona kia kawira ina power nyambene barenda kuonia kawira barenda kuonia kawira ina power nyambene okay no kona kawira wana mutuma nyambene
atomo saksindi kira gende kwandro choking katho ndiko myakethe buku notice lakini tukinyire mande ta oni ango chokia katho ndendo chokeria re endu ni oni katho go chokio karia nonto wo weta kuchokia kujukia bya kuke mama utochara muno iboya oni ndenda tere ndenda ngai babo onde kabangirie gomye ontuteka kwenda oni ndenda chokeria mama ndendo chokeria mama omwe katho mama omwe ya muno awitwa kailemia mama iboya kunekerwa thirikari yonthe inya president na deputy president ueta wagaranthe abo no abachokia Meru wachoka nabo ndene Meru lakini gavana ataro ama iboya na ibo watanithirie ndenda kwira mithika lentore uwe turenda turetere mbice mwenja ya kuona nio wita kigawira no uba watanithia na mutuma na waumira uyo twire no uri ararere ngwataniro yo tukwenda kuona werune na baraba kuromba ngui mama nabo muntu kuromba ngui tiana no akwatha kuroka bwithia thirikari eku batu tutupinga maendeleo yaku kira tukua imbia cirone keri cietu ciatiania ciegembe ito cione masinani no tuinya tutalike mbia yu ndorethera ndi thirikari neku ndorethera ntekuo mbia cietu iwone keri 19 billion mwaka thai kege king binio Meru asante king binio Mount Kenya thank you please betekeria tudiri munya ataitango gene MPs kreito ataitango gene MPs MPs tuje ba kwenda go front candidate wao come 2027 munya na kreito bako nabo ankwira na arua MP tebo bakauga no kanga bano Meru as long as wogo no mongo ketha wina thina ara umite waitango gieku kira gikaria 2027 ngugi jo gwita na kira gikitia siasa utuka thinjwa kingerwa endwa nyama wana urorera bia cieto yango giro kuona CS kindekia gita na watu tutu gikindiki no tunwe mwana wetu arende gikindiki Kenya thank you very much gentlemen tuindeni sana Edwin Budi kiongozi ni siasa nene account ya Meru mheshimiwa Romano Moeto former MCA wa Kangeta thank you very much bwana Mantile na aki tutiraona kanya kwa riri mantu ya Mira but what's happening Mantile na araganiye yo Mira ni antu tuba ina siasa baraba kwenda usiedi bwene Mira kenda batangira bira bionde bike ya Mira ene bondu turowire antu ba Mira independently ibange bongwa babwidi na ibo bwa Mantelira wire anto ibange bongwa babwithie ikundi kutweke kwina representation ya all areas all wards cia iembere onde na kurima wa Mira kenda bira bionde bonka antu kurima wa Mira kenda kutwika kwina inclusivity kiri program ile ikeya kithirikari cia mantu wa Mira utendo twene ona ingwitike nitite guthira well I think kwina andwa bwana Mantile nontu uri areru ari ungiakariria nara mheshimiwa akaria ungiakariria nara me andonere ndo kuona bwana gichonge de kwaria ntuku imwe and I must say antobara banjiria ku ubaeta thokone bakamathira ndakai ikaria mantu ya mwe yandu nontu ibontu ndawire nte ari antu kwindetera ambia cie Mira Rwanda kana ndeta acio kungi Matre Rwanda Ndetera nambia si assembly. Ti Rwanda ke oni mbetete. Ndio longete ndhe more than 20. Nimeenda Rwanda, Brazil, Egypt nambia si assembly. Si county assembly. No kuipa timbia si Mira. Na ntethera mbetete issue ne si Mira. Baba wanga Romano anenkerwa anga ngiriana imbi oni kuto kwa oni ne mtu te komedi mbiari na bio. Na temo sogeria antu bamo banturene. Baweta akamathiro chiringi bebute kaneana asoka akaretwa mtu omindi akawa ruma Romano utoi muntu kia no tunyabo bena Mira akia maoni yo abachara daite itara kwa ntagore ndenda tucemanire aba batare ba Victoria ngurufu antu baraba kuthithie kundi giuki othai ni antu strong na baishe mantu ya Mira so wingo ba support yana kweana ibyo tombera wasiri mithika na support ngurupu na ba kiri ba Patrick Genda eu either ni umbrella eturete twinde amwe uni oteo kwenda guthonde group guthetera Mira miaka 27 miaka mirongo ele amwe nito ntisiazi ite munga wene ite ndengo kumonge na tongoria ibyo beto Mira kabole ya Mantelira ka tokana Mira uni tukwende kwenda otebyo kwenda
Mira thukana mira. Akathukana ate Ende ntuete mira oni. Koyo kinya nyawe murimi ng'ombe oka ugo tu Kapsa. Ebibe to mambwanda. Ebibe to mambwanda kaire kwenda hai. Iba ndekadinya bo. Asanteni sana. Thank you very much. Kwa wena watu kile mubango echungia siasa tuko bwana Arua tukari na bwana Mike Makarina Jacob Mantile Mheshimiwa Romano Mwito na Edwin Kiongozi brabo onde bombe the timu bango yo Jeremy na timu yeku ya kamera. Asanteni sana. Kevin wewe tubwetha ile poster irawona ana kutwandikira graphics windongi wona au TV neku Purity niwe mwerekeria umubango yo. Asante sana na Loreto na Pauline kana tu na okay, asante sana Lin kire transmission. Asanteni sana. Thank you very much. Ndibeto Martin Wechongi Ondola na thank you very much kire mwerekeria munene wa mubango mudhoji munene wa mubango yo tawa bwana Mutuma Marete kana captain. Asante sana. Good night. It's been real. For real. Ikabati aenda kaenda.